media na me ko adwura ha ko gye aduro no ba be use aduro no saa ba dan na amenso me no ana na amenso ebie ni wa efiri mu afere na me say adwura ye dia me nko bio because de enti a me ko ho no eno anso na esan wo me so dia me nko enti na mso saa na me di ko kire me ko ka asem ni na kire me wofa me ko na di kan di asem no ko kire wo because me na ye me fere ye se me ko akobọ me busu ye ni bia amani pa na di asere me ana bibisa timi wo msa na me ko no se me okobọ me wofa mo amani na okobọ me wofa mo amani na me wofa mo se adente na bibisi wo ho mambe kan cho mo na me se mo fa nchem na me nse ya adebon na obusa me wofa no bisa me se ya koduro so na me se me ko no di me akoduro bebre so ba eduro ran eduro fo no se me nya yaresa nti ma me wofa edi ne nsa eto so se odi mbe ko malembe o ama ya akohwehwem de wo mbe bia no na malam no ahwe so aye ho adwuma man me bia me wofa de me ko ne still ade no kwa na ekoso afekwa na ade no eba so mo ebia be kan wo kra na minnim dada na me si ma me ntu ho anamo emfam bra ma so because emre bi mu ye sister bi die man ade ni frame so na me hwa mo pa enti na me di ma asemba yo mini aya ye da se so wabon komuni nyina tofa e di amayin na fe na ye bebie mu se be ya me meti ase yi na de oti ye no so ate ase yi na ye hu mmoa e betimi di abo edrum enfie be sesen e na wo hu se obi ne woda no na menya be 10 years 10 years e na wo hu se oda wo hu se obi ne wada obi ne meda na 10 years ni de wo ba de hu se we ye na na me say ye fere ye bibisa me ntimi nko kan kire obi asa ma kan drama nsem me akola kitoi aha nti na ma me dim say ye napa me say na esi ye me woda ye mu e ya na nipa na abeda ene me abeda ono da sese one me da o butu me so na one aha wo hu nipa kro no me hu nanim da bi so oye tintin tietia sen na aya na osi ya me hu ne height no by me hu nanim nti usha 10 years now started say we experiences are there patron say we di say menya 40 30 years ni e na onya saa de na patron okay nti wan bo ho anchire obi ada say bibi say ye koso abrabo man kan chire obi ada okay nti from 10 years na nipa kro na wo beda no wo be sorry na ho aye oden patron me ho for de me ho for ba me hu say ase me hu na ma ye me basa me hu for okay all right nti at what age na o worry me worry 11 years ni 11 years bema we ni o first bema na obi ba wa kwan mu koy obi ba koy ansa na we ye ba obi amai we ya na o hu na o worry na on ni tina for 11 years patron emabem patron okay nti ono no say na ne niam ahase eye basa patron na okwe bisa na e kan chen say de eye no na efiri ne yire bebi a obekọ bi wokọ first malam wo ma ye kan chen say ne yire wokọ bebi be for ni na no mo say me ansa na odi be 2 minutes okay me pese tiefu hu because bo udin nti no omu hu e na ye nko TV no susu omu me pacho okọ asori na ofre nyame pacho me frɛ nyame all right nti no so twa na ma so okọ malam wo a ne te say ni mugidie no efa ananya all right nti no ono oni na eware na oye di adwuma na ni sikasem te sen na afede ni sikasem sha se ye basa me pa cho shi am na woni bi me kwa na me nwene che na ye nwene che bi ye she net na me na me nwene che e disik e man sika me nwene che ni wi na me di akọ ekrum akoton me to wi na me di sika na be she nsem ama na anya bi kwa edi satan kwa na ono so na okọ school okay onye wi nti ma bo na kwan so bebre na woni ska yen se bia wo bi me ba na nedwuma sei na woni bi nti den le si ya fe de o sei ne sika sema ye basa okọ adwuma ye ntade na otu ana mo aye se ade na ye ne fiwo side me pa cho wo be sha se eye adwuma no e de adwuma o ye phone o adwuma phone wo repair phones wo se okọ adwuma mba wo ye obi phone so atimi ko ye phone ni ye na odi ko mo nipa na obeye no alright ne do yakahye nipa nsem ne nipa na aka se phone na odi bre me wo so ma me hwe se eni aye kama ame bibia toti wo kwaye de me so ayenso ana se nipa na be ka se me de to ho phone na ahye ana se ono no ko edwuma mu a wote me di amount for phone edi hye ni bag mu obeba ne phone si nyina ahye
ashekra na tom ja tom ama na ahye na shop odi enhye da bi na ono nkwa ne bag na ahye bag ni be hia fra phone na say phone wo se bag no na ahye phones bebre gu ma ahye na bag na ahye wo so che ya na one incident pe wo se yetansi e na ono nso wo ko da bi a na onya accident maybe otu kwan ko ni kurom yesi amena bi na eda edwura kwan mu amena kakraka bi e wo kwan mu yesi nkade nka wato amena no na wati moto so nye mamponko eho nte manu ko nya accident man nsanyi na wo 3 okay nte ko ningi na ono de poli kra ade se ko bisa sa obisa na ya kan chen se ye mia bibia obekwa ko bisa mia okay nte da bai na okoya okobisa ye ka say ade na okom ni nyina ifiri ho afibe mu na okoye okotu sa na mo iya ni dia me nka because ye ware ye be 3 years and sana was start ebisa sa ade na ye ka chen se me nyamwa na wonjai afide ye be ka chen se ade na wose woso da ye na ni nana bia wo ye duro wodi ka de ma asem kotu ne ma ni nana ni ka chen se na wonjai ma ne ha no ho na me nya de amenya yaresa nti ye wo mo ana papa no wuye o se ada no da ho na woso da ye se papa na aba ne da ye ma be ka chen se wono wo kasa che o che ono na ne nana na wontie na wono an ka chen se wonja eduro na wo ko pepe ma me no wonja na yesa wo di mechi a wo be wu aja ne ma ho nti se watu we yini nsan na efiri meja ma de so aso am nti se we jai wo na wo mane we me mane wo me ho mane wo o hwe nkra but wo na say de we jai wo ware o ja me ba me anya no kra ne ha me pese ade na efiri me so anya ono kra na me ye be ba no side na pese me hu se still no e wo ho no mana na ade nde wo ho minima de se me wrong anu wa correct me mo amofra nyame no se obi be ware mo a se omo si ekire bi se ekire se nipa na okọ ware no se no city ana ya nyem nyina na mo yesa enye obi ana yesa ena ni ejidie mu se odi se ukọ bisa obi wo wa ba bisa obi wo nso anu wo mbisa enti de ofu se de wo no we nsi ekire mbisa wo mbisa ba wo ware owie na niama nko yie se no na okọ bisa ma na omo kan sa asem no kire omo kan sa asem enti de edi kan no de wo ko he obisa e no edi kan no odi mi ko eyi e friend say omukurom ewe he ewe edwura da wanka sa ofi he me firi atibubu oh matina hoda sa me firi atibubu ekuro kwan so ni na ye kwan ba nti ono de wo ko di krom wa edwura ena mo ko hwan ho ekuro ono de mi share edwura ura bi nsem malama na oye dunsini okay nti ono dunsini ni hwehwe mu no se den o kan che be man se me nya yare sa ba ono obesuso anu ama me unya yare sa sa na papa no di kan me bia odi kan de me ko sa na papa ne kan no se o ntimi wan kan si menim o kan si be man se me nya yare sa ba ono obesuso anu ama me by me ye duro na still ma ko be 4 times na me se afede me nko bio me ba ye be koso nti first time no do ko dunsini ho edra pachan nti edra ni no oye ne nyankoma de na wie no say ontimi ntu aware ni free ho kra obesuso anu na ososo anu ne se ma de kore no mo beda biem ana ososo anu se be ma ne djuma enkoso o se obeye ama be ma ne djuma akoso sa na ono me gba ya mi wo ma me duro o de o ma we o ma me duro no e de duro sa na o de ma o ma me bi ma me no e ya na wa ma me bi na me de dware pachan e no e mo sha se be time be ada me ko na o start the man afibe mu na mutu sa na mo afin de ya me nkai edim be sen be 8 years 8 years ni na aware mu okay ada me nya 8 years wa aware mu na o de me ko all right inti papa ne dro no ye no for how many years in fie be sen papa ne me ye no be 2 years na esan na moko na esan na me ko sa 2 years but still within that 2 years na adekro na no woda na oda ho ana obi na oda ho ana meda nti me ko bia na ma kan che papa na wo se ebe yi by nti na what you na adekro na oda no nti no beda be pressing oh enye na wo twa nti di be busumi ansa na ne ma baba ko ada ba ko wo ma be 3 months na baba ko ayo mo etimi a week na baba ko na aya wo hyenso se bia time say na etimi no beda say ye wia ye nwumre wo bebu unsa obu unsa ni mu no ana me pacho ya anadwo nko eno no beda na ya untimi ntie mu obi njewo pacho min se me tie ma na se me ye ne de me de me ti me ni ma na ma bompa na ma san koda
so no abede na mas onu me aye de obeye wi aye wo krare ho mu eya me ya eto da metumi sori tena me na na me su sa na me su okay enti wo ye papa de dro no for 2 years no na eniama no still unhu improvement bia na mujai hoko na eja me de me se me nko hobi wa hye me sa se me nko na me se me nko se sa na papa na aka che wode ya me nko hobi enti your side wo ko baby fufu na me a wo se na me a me nko pe baby e me pe baby a me be kan kire no na me ko pe baby a na me be kan kire ono so ko hin ono so akurum abo akurum onde na oyo ba ono so ye dosini ono so ye oye malam ase oyo ba ba oye malam na malam na ya mawu okay no no so ye ya on mami di kodware no mami di edi guja ho edi sidem no mami di ye no okay ono yo mami twa edwan nyina o ma utwa edwan nyina be ono so ka che o say ade no o so sa no ono o so betu ase okay by ono so improvement ya ambe improvement bi ani wa be so ye ni de for saying and me ye no be 6 months patron ayo mo jimuska mujiska pa nti we oba ni de no de se wa na ko nti ono oba na oba na oji me 600 Ghana cedis patron and now we no for how many months na me ye ni 6 months patron still na ni pakro ne be na obeda no be beda nti wo so hwe ya na o se emwa na mi san jaye e na ko him na me be kan che be ma no na be ma no di ekopay duro bi minim en de minim be bi a okoji eduro no fie me hu yan se o de duro abra me wo voltic to be ma no de wa ye bi pa me ka se wa nya bi ana me boa wa boa ba no was that yeah da na awesome was say o da yeah na awesome da say bibi abegina ne so say ja oba no wan ja na meku I said spirit na wo me so na abegina no ono no so hunu na say wan ja me a ebeku no nti waso da sada ya ne bia wo say sada na wo nya accident so so da ya warning no warning akonya accident ana say ne bibi ase be ma ne dio na me buefu me na de bia ntokwa wadam wo de bia ntokwa me bisa ni sika kra na aye ntokwa me patro no so frɛ nyame on so frɛ nyame okay enti mu okoje second third edro say yakɔ edwira ya ba akrem ena okɔ next one de me baby a okɔ so the den ebrel o de eduro bi ase ye ntro bi na ya etro na arabic mu no ma ahohoro no ma ahye no watum na o de brɛ me na me nom ye na bidibidi dware but still and so ye no for how long and them ye be 1 week and so still na improvement bia okay ti enu try no monko ba bia na o de kosi me wo fa ni ma me wo fa so kire me baby no and so 8 months ni me hu nsakra and so wo fa ne de ko he on de wo a post office abo post office me patchan na wo fa ne de ko patchan and so ba na be ma na so ma wo de on de o ma me de me kwhye ebujem na o sa ma me de me num de me de besra me ho and so no so still papa still anye nso me ko complain na o say ade na ebeko nso ase eche enti wo hwe from time amokọ edwura ade be pem sa abre ya amokọ aboabo post office na wotu ho na mo mfie be sen ni metu ho na mo be 8 years ni na mo was to ho improvement bia okay na wo fa oni ni di nkomo no ubisa no mu fie mu no ubisa ne fie ni mu nsem me anka say ebusu fie na meti sesia efie de bibisa ni ho bibisa spiritual me story yen na minti bibisa da onu bia no ndi nkomo se bia ono so da bibi ne be da pacho da bi ende o maame no papa wo ho baby mi papa dia o ka baby o papa ka baby but o maame wo ho pacho wo no maame edi nkomo obisa ne nsem bi wo abusua ni mu me maame antena me nana ne tena but I said me nana nso no so afirim but na bisa so no maame antena but so maame wo ho na we say we bisa ne nsem kakra me maame wenye obi a wo hyeda ben ma onye obi a wo hyeda ben ma nti nkoma bi wo kwa dise me ne madam fokodi na madam fo ache me sese kwa ha na sese maame o timi ni di nkomo me ne be ma ne na kan na wo kokabo me wo fa na ma na me wo fa ni kache na yire na yire ni me di nkomo no wo kache ni ko ni se mo ben na e wo se ni me wo fa ne boa me wo fa we ni ye o papa say na o maame say enti na me bisa say enti wetimi akọ wo fa hobie makọ kache se wo fa ka wo boa me o but still ade na da ho aba
Enti nka yebetimi etu anamon foforo bi ana ono wo fandi nko. Da bi nsa nkomo de me ne ndi bi. Adentia. Bibi ni a me de to na yire me ne yire na ya e bon nkomo. Okay. Enti woni ne yire na sen di nkomo se bebi amokoye no. Ambwa enti nka ono wo fa nsan di nkomo ma wo. Na ye hwe bebi a wo fa. Me de ne yire ne busa me se ekosi se na me se me ko papa no papa ne se ebeye. Ebeye omu de sa na papa na aka nche omu. Nti me ko ka bia omu gidi me ka no ntum me so ade ne na yedi menya. Nti obi abahama na maboa nipa na amade na efiri so ai wo se me so mitumi ho anamo e se me nko ka nche obi se ni se bio me de ma bre ntumi bio because ko ka nche nipa no won boa ma ade ni asintu obebra no ase na ade me so me da na edi menya last week ya me so da se me ne me ma mienu da me ma no me miensa baba ko me ma mienu me so da na me ne keto na da ewia me ko penyinu so ende na wa na onyo mokoda ana enkran ne no wo beda da me na me ana me no moda nti na amitu ana mo se na de ma se mbeba beda mo etiefo ye ni enua ba bia edi nkomo ose bibi nti no onfa ne din entudwa na me a me friend ya wo bi sasa de na me friend ya me ye friend ya nti a me se me friend no ya no nti ye mbo ni din ye nua ba nti minyini ye na me ware ye no me ko na me ware no na ma me hu se a spiritual marriage by obeka na me njindi because me so sada na man kan tro bia because na me fere se me ko bu obi amane nti me ware ye be 3 months na me ko ni university me nim se obe busa me asem se die na ya e ha me na me se hwe ha me o se aware na me ware ye me ni je ho ana na me se me ni je ho sese abeda na eno ne ana ka se na chiro enka ono aya na se na ma wo fidi se wo ye dre na se wo ye na ade ne no wo daje se na ma edro na me ye no kra ase me njaye sa na ye me abemu obu ena se me koje edro na bibi ye me se koje me nkoje sa na ye me be mu se na me ni aha se me kwa koje edro but se wo ma na wase akoje na ma sa akoje na ma me die na me na ma koje edro sa na ye me yusu so asa na de nem say men yusu ma me ye kakra ma ne ye kakra sa na de ne ye na unua no mo ebi ema wom pachohan obia won confide in obia ne bisa ne say anyem bia say na ekoso ma brabo mu na wankasa wo so ye menua no bibi say ekoso wa brabo me wo fa baba ako na ono so sada ba no ne de ejai o si o ye den ne ejai be de me ne ndi nkomo nti na o ye den na hu se ne de ne ejai ono me ne di nkomo ka che me say na e ha no ba me de man pene ambie me de so ankere no sa wan ton yare ya wunya no man ka ankere no de enokura da na o ye den na etimi jai e bia nka o kan bibi kire o na o fere na me den because ono wo sa o ya kwala sa wo be 20 years enye fa ho e bia na otu anamon bi na nka aboa o ye betimi aboa o ye wi a ye ne yasofo mo boa o baba ko nti ma wo de wasemba ha na ba wo se bio ka bi wo fie na ono utu kwa na mo na ejai no ka obi sa ono nso anka be boa ye no kremo ba me bisa mistake am ye no na odi house o be wo ware o ko Burkina wa ware ko tina Burkina okay na me say we bisa papa ebusuye mu nso ahwade enya no na ye panyi ana pacho am na ye first born una ye first born mo ye sen e 4 ema nko a ema 2 mema 2 omu nyina timi aware pacho de obi anware ye me nko a pacho na we bisa papa ebusuye mu nso edi nkomo ahwade de tie ni se wa ye bisa ebusuye mu de tie ni se me papa won firi krom ha ejuma na de ne ba ati bobo na ohun me ma me ware no nti me papa me nim na ebusuye ne bia min ni papa ebusuye ni bia nso ye driver kwan so no onya accident no wu yi timiti a me be ware kra me ma me busuya fon side na na mo so mo ana me papa obi enu na pacho no free hin free basari enu wo hin fan me ni krom ho ya se wo Togo side ho basari wo Togo sa na mo kan de me no ko ho ma me wa tebu no no ware no mutena ho a e na ono so anfa na busuya ni bia ankyere me ma me aba ko ni krom nso na onya samai na kafra onya samai minim de
me ti wo me nim papa me so akra na owu na me wo be 5 years sa na omoka ti me nim no achode and say the only solution I be ho an say bia wo ma me so be me hu because ade bi wo na te say de ye ke ya na afre busuam they say ye nim papa busuam kra na o se ekoye compensation bia na akwankyere bi wo papa busuam ai be den ni akọ me papa busuam de obi ani ho me nim obi a okay but o ma me te asese me ma me te ase o no we hin sese me ni ne tifi o ni ne tifi achwan enso ni nkomo ya bi adai me pese me kan bibi che na ma akotana ni nchen kakra but say ase nkomo se bi ni de ka wo na ye ba panyi di ono onim o ma me nim mo nim because baby am ka say malam wo ba no am me kunu ko kan ya me ni ko ho no me ma me kwa diska kan ho ma ye ko malam wo ba no nti malam wo ba ni ka che me ma me say ade na e ko malam oba no o ka che me ma me say ade no ko but wa wo de wo hu nim say ade ne nkoye ade na no ma me san di nkomo as oba ene maami ade ne nkoyo eteti mi odi anamo bio na obetimi aboa mi ama ye tu hu anamo ana ta anamo de men tu de untu de no onu anso apart from so ma uska biem say gina mo fa nko mala mo ba ne ho no obi sa say me ba ya ade na ye kwase ye tu hu anamo no sen na akodru say sen ne sitie pacho nde o mbisa me pacho da bi bato de ne tifie ba pacho ani eno ni asem no enkomo na ye boni nyina ye nua ba ositumi bi ene no eda eti ye bepe ye nua no mu bi ne ye ni omedi nkomo ne bi so se bibi sei no edan ene wo sei ye nua ba no otu anamo enti minister production ye adwuma na yape obi ne ye ni di nkomo me girls brigade no wa ha ye first 5-10 minutes ne de ye de be ya amanyosem enhwemanim say last week no control your emotions. I beg you. Control your emotions. Girls Brigade #1. Peggy at say. Aunty be ready go so here. I am only deal come I am when you careful papa na me yembo ye ni hire me. Oh Aunty be no was I bi. Adey. Oh. So last week ye di politics won come on sana e de na mo di kavia to me so ka chere me say Aunty be ofro so ha meka politics in some NHS saying you betimi aka che me some meka politics aye na nabila and your cardia chief producer and the mefa and aspire so come na girls brigade mo ye den we be send all the idea so akọ no crack to the sense ye ka some cra chirewa opeso ka me obi at say menti ase adenti na ma ye nka politics last week ni ye nyina na ye politics no Aunty B and ye sua politics ho ade I say confidential say Akoma ejo ni ebe mebe tumpo Akoma ejo ni ebe mebe tumpo Kama mi kabi enko sivi Kama mi kabi enko sivi Asante bi enko sivi Enu bring bi enko sivi Disakoma edansyon na yet midiatina obe Disakoma edansyon na yet midiatina obe Akoma ejo ni ebe mebe tumpo Akoma ejo Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Akwa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby son now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, hey, the mother sounds zero. The baby you saw on page my can now I don't know. The man worrying rubbers and kuawari. Akoma
am wo bia na maso eguso ete akoma 87.9 emre aso say ye de AkomaMuNsem dwumadie e de ebremo AkomaMuNsem eye dwumadie a wutia na wo hu se adesua e na wo ba besua ebi wo ho ayesere ebi wo ho na ebufuo aba ebi wo nso na areho aba enenso adom ye 11th of December na mu e na ye wo no ene ye momotietie ye voices ni bebre na obi wo kra ne ene de di kan a wo tie dwumadie ya na wo hu se nsem saa bi e na ya ye ka e wo ye dwumadie no so na ye disua de mo ana ye ho se ne nante bi ni na panfo no mo ye wa ha ye ko ba bia ne pese mutie kakra na masum eye mu de bro nya na ya sha ase a ye di no ye chia mu bebi am wo bia mu am wa ama no ne na mo hwe yen e wo Facebook ye da mase mpo am wo Ghana ha na mo so mo hwe yen e wo Facebook enso e ya seda kro na e na ye de mamo e ha ye Akoma 87.9 ye wo Kumasi Asqua ye ne shopping mall first gate and say main gate no e na edi enhwani mu wo pese wo ba ha sei na wo so de wasemeba na ye di ho nkoma akwanya no e wo ho ma pa se odi ba na ye di ho enkomo enenso enkomo wo ho na ya na security companies na medwi mu a ya na menti ase so a aya na enye ye e bia na ye bewie na mo kire me kwan a ayo mo fa nkofo bi no mo so mo kore security adwuma. Good afternoon biom ene me girls brigade 1 and 2 no mo nyina enso e wa ha na me mo so akwaba enfaba dwumedi no so girls brigade number 2 Aunty B. Na me pese me body na we so ye number 2. Boko de. Adom na wo so ye. Yesu adom nso me ho ye papa. Ye da Yesu ase. Yera. Me uku adaba. Uye uku adaba. Uku ada for the sebi yesu so nsem fon so. Ye ne yedin akasa naturally ye ne yedin. Me just have been kofo no muti wo hwe sebi obeka mi bia me ba me be konko no kitwa bi. Girls brigade number 3. Pacho ohoye. Aunty B nyame adom. Yes, papa. Now when you did be now they sign and I read the no they sign. I'm only na and I'm near Aunty be akwa se Jordan ku ada de. Eja wo man. Momo fa me de me pememremre na. Sa nti be bo wachi dom no. Aha, nti momo hura na de ne hyehye a. No abadwo na mai. Abadwo no. Sa Aunty be yen hye won ka ewu o. Because eja to eja yemi ye kaso dia. Na me se eja bia nura sister so wase o pa. Na ya ye place order ne se we ne pa ya mo fa no amfa mbre ye na nra mo na ka sem bia ni ho wo hu ye chia wo mo Aunty B my yanko chia the joint pizza for okay e wo ahojo run about o my ade I say on said the customer is always right na we kwada ne nra ye right bro so be 100 200% kra ade aye oda anya no ne bai ti na wo see ye fa kwa bia so ka bi kire o mo say masa do the needful Tisa. Yes, I will just show. Oh, your brand ambassador. Aish. Brand ambassador, one wire on a pa. Oh, my good one. What the day to say na breme? There be there. Oh, my idea. No, my. Oh, my replacing Nina. Nina. Jenema for what? Oh, dear. Champion producer. Also, my thumbs up. We are fashion with him. Then yes, she ma. Nobody cook up. I said no wiki dear na. You can see me one more. 1st January. Who sir? I made the birthday now. Once a month of December. Ubedi na birthday ni subedi pa. Birthday ni subedi. Onu de otimi ndi me medi no. Ya mama pa ba e de ba AkomaMuNsem we me twa na no baby obajeje mi akono. Baby obajeje mi akono. Emwa yo Peggy. Ye kasa kakra. Akoma achede. Aka na wotwepe. Aka na wotwepe ne ye ko. First one no. Akoma prisons achete part 1. Next week. Central prisons, yeah. Bon ye komo kakra. Aunty B said ye dan de na betna ha yesu kire tifo yensa eda yensa yem omo hu ye mobo ye seketu obi enso dodo obi ano so obi a wode kakra ba ye bi akoya boni din nti esre omo de ba ye bedo omase na dani du na ye kona se ye ka ye bompa ya kai safo ni nyina Aunty B me de me say fa achede ne so ka che Nyankopon se mo wabo ho ban wa hwe wo so Oko hospital I said na no mosuma me amekoyi Aunty B mera hoyi enso afimu ni nyina malaria de aye common eba enso metimi de bedjuma metu nyina me yare batma bedjuma but Aunty B obi de jisi hangene na wo wiem life support ahodo amanfo da so na Aunty B me ne umienu ketrema da boduem moja da so die mu fise ne se wa hondira
ketua bi a wo de bebe bia ka che Nyankopon se wo da na se wase da afori nie se wa show so ama afepa akwa baba beto anti bi na ye bompa ya kai wo so na wo de ba so wakoma so ade no ka fa card kro no ho ka ye de be bompa ye ni bia ma ba wankasa wo ka anti bi aya na papa no otie sense de ye ka ma nti ye etiefuo o ma ye bi na mo mbre yen o mo nso ye mu na ye nko central eni menchia na ye nko she prisoners no afuma me se eye mimi fie nipa eye wu fie nipa eye wu abusuani eye mimi abusuani ene da honom anti bi me nto ma jeje mu na reformation no ma bombode atimi afam kopinta me wo so mo ba bonte na mo so ababa be kan yo me das papa ewra ebi mo so si o makoyo mo bone no mo da ho me na me mfa me sika na mo fanta adro nkoma wo mo fanta aduane nkoma wo mo ndi ene o se o mo da ho a no ya se mo on se twere no so aka wo se me da fia se wa mbehwe me chese eno sa no se wo bu asomu nua na wo de oba no nipa te bia mu de na wo ka de a onye okay onye untwam okra nhwe prison dining poda nanso de yemfa no nto nche yenyi nipa ho na mu de no firi wo na yenhwe de bible mu de no e ka kire na yenye yenye manipa yemfa na se ye ya ma Nyankopon de twere no aka ne nti ye wose mo mfa we nso mehwe se mi osoro mfense mfa mamoa nti yesere mo wo de bone de o makodu ombone obi kura ho mo binya ne hwe na okotwi tuo na ode kɔbɔ no kɔgye ne japade na aposifo nsa so mu akɔpɛ wakɔda prison but obi so ho mo onye hwe ai we hu na se amani sa esan bi na abesan no the last time it story bi yesu obi twam na o se me patcho gye me politics ya ma me na me ba se sa otwa ma ne se please for obedu an mabisa se papa politics we de kuto asomasi aye pɛ no ye biem na tese yes ye wa besi ne you go explain entire no evidence wa mama nti say ya hwe ne saade a ene nka ayi once the 80% ne krebe ka cha ban se wonjai come on what chire wa da wa na komo chire komo na wu ane yakoto wa twene baby enso eye nipa okay eye nipa ti ye pa mo chew the other baby a 1 cd 2 cd the other baby a ye beje ne adawase Nyankopon ya adomo ye twena na awotwe na ye ka adan 19 na aka sembada sisi e na awotwe se to aba ya to awi de oberi awi de obedi nkuni madi nti yesere mo wo bibi di ma ya nya se bia we ya wawe nti nye nkunim di a wadi nti yesere mo nkeka mom na monya ne line na amfa ye ni so mo fambra na ye fa nkobo mo na ensam ne do so dodo okay eye ba ko pekura nti bi nkan ha me eno na ama ye ni abiri no ben shafo abende omo de omasa besa ye high life and say you could omo de omo rega besa ye high life papa but ye be ne dey but rade ne ye boa nyame ne hene ye hyase no so nkofo abeboa ye papa ye kase ye tudi na e be ha enti no pegi da omo ma beboa ye na sema ye ne so far ye hyase abepem sabre omo mu de aguro ba gari kakreba isikeba entade ba empaboa ba da omo sema ye yo Aunty bi ye da obi biara se AkomaMuNsem dani de nyina se yesu efre adofo ne atifo a Aunty bi omungu ye nimo ase di omo obi a omo de beso yasene baby biara obi esende skani free anase mpo achede bi a obi ede bre AkomaMuNsem ene Akoma FM se yemfa nkoye presence no adoye no Nyankopon onhu se nipa kro no emobo na onhye ne botomu ma onto nhira enwu ne so na de obeye bia enye nhira na se afeso ana se ebri biara se yetu yensa from a Aunty bi na omatumi ababa beso yasene ohaw yare ani amanehunu de Aunty bi safo no yeyi omo frim Nyankopon omo ho ban emaye okay amen your first special one koma papa Reverend omono asamwa ajiman one ne ho kani mama papa yesi nyame onhira mo papa bona mo be bia no na mo bia ni yie nso nyame nhira mo pa de mo hwere ye ewo prisoners hu bia no yesre twedi ampo Nyankopon se ommo ho emprenso aduosonson apem emfa emamo na onhyema na mu de brosa se makai na duafiefo no erade Nyankopon so nkai mo oma mo rekodu asenyu de biara da papa nyame nhira mo na ontere mo ahyem na oma madwuma nkoso
de mo de mo nsa be so bia no enye nhira de mo yama ye nyina ne yani so pa ne adofo e ka ho nyina de wa send ne teku ne sempo adama yesi ne nyina yani so nyame nhira mo boto bia firi mu ba ye bia no Erade enhye saa boto no emu ema. Amen. Nyame ya adom de a echina na chese na wotwe pepepepepepepe echina de program no most of the program ne de be ye prisons achede ho komo ko a e na yebekọ central prisons ne ani mpanyufo e ho akasa ne Akomansia prisons enso ne ani mpanyufo akasa ne mohu hia say mo be boa yen na yenso yekoboa wo mo na anopei minua baba ko eye Mrs Jennifer Opokuba Mrs Jennifer Opokuba oye adwuma e wo Famanuva Pharmaceuticals so ka so be breye inro kakra na de akwa support ye nuanom a omoda anopei wo de aba enti opanyin Jennifer Opokuba okwa sorry e wo St Michael's Catholic Church e wo Chapatre me ana me ko ba eno me da se pa se wo so se anti bi dwumadie na mokodi no meboa ama no aye enkoso apart from inro na wo de baye o se ho so munum nsuo omunum nsuo o se ama yesika se yemfa ntonsuo emfa encounter Mrs Jennifer Opokuba yeda se eni enne wadoya wabeye edi ama Akoma prisons achede no yaka say ubisa ye se den na obetimi edi abeboan ebro gari beans enwo anwa emo sanitary part esan se ma ewo ho toilet rolls disinfectant obetimi di ahohoro ho enku amod besra mo wedie neni ointment esan se rashes ne die achakanapaya eta hopo egu omo ho papa inti ointment obetimi di treat skin rashes obetimi di aba para obetimi abraye para ye beje malaria nra hodro ni bi so a ye beje bp nro ni bia ye beje nra hodro bia ye de bekono mo de brain ai de bekwesa se ho doctor se wo ho a obi hododo na omo hwede ye no no ma prescribe nro no na omo de ama wo no obraye doko ni bi so a ye beje me se ade a omo se omo mpe a eye energy drink ena ensa ebro ena metudina penis enlargement they may can locals ana charge your battery I know sa no be dey dey see empe apart from that me dey mo be breye bia no ye beji na seminar dey di siniama dey di dware dey the washing powders ahodo ni nyina nenso o di brain na ye beji na obetimi aye ne in cash ene say ye wie ya 3 brigade ye chase dwom girls brigade mushi ya monfre ye chia ye chase dwom ye kodi dwa nkasanyama ne yakototo na ye dia ba ntepia na wo de no ntimi fasa anyama we emma oso de ne de wo be ye sikem nti ye sika no ye momo number no e 0530 507 849 0530 507 849 na odi iskano afaso na odi abreyen edin a ebeba no eye Akoma FM eno eni edin a o sendi skana ebeba beboa yen na yenso yentimi enkoboa yenuanom na omoda enedefie no nyame yadom akina de ne se eye Akoma prisons achede day nti wo behu yen ya yehyiren ena yede eba erafa yekoya boafo anti bi me da se na yenka yetiefo na yemomo enyanti ase se nyankropon ya adoma bronya no a ena yesimu no adwabra wachie ai bronya no na yesimu no na nyankropon ya adomo a on the 22nd December 2024 ebesi eda kwasiada eye Akoma FM eye Festival of 9 Lessons and Carols ene ye de ehhehye so ewo Calvary Methodist Church ye beto choral music ahodo e Bible readings na ayabra na wonso ebetie ensempai bi yenam so emfa twedi amponyankropon aseda na yeyie enkanfo ene nimpeja emfa ema no na bibia so ntimi enko enkan ne senti ayahia ye anopa na nkono 22nd ewo Calvary Methodist Church na yenu mo ensom emom tete natural spices for aso yasen Grace Phyto Clinic nso aso yasen ena yedi dwumadie esomo Power Specialist Herbal Hospital si yan kancho say ade bia etete wo ama waka dem ama wuntimi nko ama wuntimi ma fabro mu akachi na eba no yade hepatitis a omo eya ade papa omaje hu abasobo hepatitis B no 2022 Dr. Akosua ya na omamu nyina woje sa abasobo ne se ba ne sa yade no dia wotenete ne senti yade bia so wakwame akancho say hepatitis de fa call na ontu ase liver yade na etete wo srade no say liver no na srade adore ho a eno so de kwa obehwe no watu ase sciatica yade na etete wo so to asintinu pagya na yenye yotu ne yentu ugina ho akumwa mu na hwe
Fakọ Dr. Akosua ya ho se osa na se kompo eno nso wo ho aduro tatahwe dompe na bu anasa ato afa ho a eno nso kwa Dr. Bekesi ani adi ama ye nkra batani ne yekumasefo monko fe yi ase legbo somtwe kwantempo ne so ona Jasbo filling station no na ehwe ani mu ofuro ka no aya kaso besi wo aya junction afe nkranfo monko kwa benyapo kwase ACP Main Road na atakrade fo nso akwa Anaji Estate ye ne Anaji MA Primary School no na ehwe ani mu wadi nupa bia bedwama so esanse woni mu dinti eye edua ya heba malamix malaria fever and afa general body pains ebedwane heba ten heba mixture ne powder eboa na boost streaming system no juika ju heba mixture me se wo be ma ya no bi na edi omensem cough care heba mixture obo wa so wo mfe obo wa na asese wo jonso ho a wa aduro nie edua ya heba tonic untimi na wanu mu ato na untimi ne dia eya no bi na enupai enya na wo pharmacy chemical ene heba shops ahodo enyina emu Misty heba ewo mrum apidank mrum Freddy Menske ewo Dani heba shop mrum na Colinac ewo Ashton for Dr. Akosua ya ewo 0200383831 and afa 0244544422 grow fine o den grow fine o den wushi ahyen no aye gina no na etobi eboa no wofo pa enya se ade aguhyen mu ne na mompata mu nti eboa no wosoro da bi efo papa enti wushi aka no anu wagina no na onso waje wodie gimienu gimiansa genan na fa kosi mo dining table no so ebusuya no nyina didi awia no pa no na manom bi ansa na mafredi na yedi kokoo ya na kasa na aye ne senti eye natural sunsanso boni bia enim sa wo kwanu maduro anya so side effect there be enye grow fine aduro no a unya bi no mebeboa wo na esiesie ni pedua no ama ni pedua no anyini brombrom kama ma na to ne din Dr. Menses esanso wo mo ana mo Menses sema wo mo na ebu mo nsa na mo te yaw no aduro yi abeyi ni nyina ede afri ho ubanya bia to wo pharmacy chemical na heba shops ahodo nyina mu Misty heba monko ho e wo kejeti amrum apidank e wo mrum smart heba wo boase PFA e wo Tafuni Road Kingswalk e wo nkran e na Colinac e wo Ashtown e 0244596532 na ofre Dr. Growfire obeje oswesan say grow fine heba tonic also makes you grow fine. Currentic Ventures Wamo and akofa enupebi adba adjama so Zahara Herbal Products ewo ejaso babia say eye pharmacy chemical any herbal shops ahodo nyina mu no ubenya bi ato ewo ho na okanshi drugling ho stores we sanso nyina no wamo eton eye Zahara Products ni bi ewo ho na enu achi wose wo de ye akọ ubowra pharmacy wo ubowra herbal shop wo ubowra chemical shop wo no mo a na waka de eye ni padua no wose wunya kape wonu beyi hu aduro ede amaw ye waduro bi te se hindi herbal mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules Zahara mixture no ankasa enso eboaze enti ya na watu no duduo mu e wo bra wo frɛ 0246348334 ana 0248569335 na Currentic company for NJ also Dank Herbal Complex Limited One say ene awia yi yade a etete wunyina no fabro mo akache esanse wo mo awedali mu ewo ayaresamu yade bia nwodro ho na emmom de omaji hini ewo mu eye enemu anyare wa hodo se wa kwura to kuro boni bi mu akwafa ade so bia to ho so abaya wo oso asem aya ukoda na aya wo kwankro no wono mo se fabro mo akache se ye gono syphilis candidiasis chlamydia ni nyina mo ehwe to ase e de ama won so atimi ade wo ho wono ma chi kwai e wo pechi number 2 wo Ben City Life Hybrid School no wo se shenenson se syphilis betimi am abodam e betimi so am wani efra entiment na ho emasa ha we ento wansa ene wa hwehwe Dr. Dank achi akwan ene mani mu ya no pedachi akwan na onfa na dupa no enkan na bibia so entimi enko enkan 0266593330 and afa 0244017556 hwehwe machi akwan biem ewo Kumasi pechi number 2 one City Life Hybrid School no ena eben enti ko na ennamu nyalewa bi a etete wo aju ni pedua boso no won so ko na yentu ase
Enfa Emau International Prisons Officer 1 Aunty B. Who your officer 2 why? Yo ya da masipa Sarah wo de yakọ ya boafo ne aka twem se enkomo ewo ho na san komo e mu number boa me ama mate ase sanse me ankasa kra no menti ase ye bewie no na maboa me ama yate ase nti ye papa no eba no aba abagina konwa na yabo enkomo enti frɛ wo nua bi sɛ ombra na wo betie bi de mre no so ne ebie ahoma no etumu na wo nso wabekyerɛ wadwe e de afa ho sanse security companies no ebi mo ye niam bi a odwe ho a onti ase oti ase so a enye yie nti ansa na ye papa no ebagina konwa no mama ma 3p garlic mixture na enom na oho ento 3p garlic mixture ya natural garlic ya na ye dia ye dro wa so ya ye ton nti ukodama so na wo pedro a ebeboa ebusi immune system no o blood pressure no ebeti so edi amount ana se be regulate ni ye edi amount dia 3p garlic mixture oba ubu nsa na wo te yaw ana se emba yi akope 3p garlic mixture o jonso na wo bre ana jonso no makra na 3p garlic mixture ni bi na enom na wo ento obenya bi e wo pharmacy chemical na herbal shops na titri any dani herbal misty herbal Colinac herbal apidank na angelus piwak natural na edi edro wanwanso edi aba for piwak natural e wo 0248928824 0248928824 3p garlic mixture no e wo to a ebomu e ho no eye kokko box no eye kokko na garlic na eda box no ho enso eye kokko papa good afternoon ma ho taso acho ho ye die ai mo ho ye pa oye nesna aye papa onko ana ye ye onase na papa eni ebe ye opena nya pa nanti ana doso me ameyare nanti ana doso ayo juma na me kono kwan wa eni we de asha se ntem se na me ka che ewo nanti na wa papa ide ya enya se kan na o de twetwa ho debi nanti ana na mana papa sa nanti enkwa na ma o nanti papa sa wo fi o nanti mi free nanti no mi free amunaga eko asewashi jo o online first form wa de na me sa de ye ni o nanti na ye we ya eno a na what nanti bo so me be say na o nanti netimi papa say ayuma na me ya munya 1 year bo so me be ya na ya na no muda so 1 year 4 months 4 months na 190 sa nanti nko 90 nko yo ene etie fo common ya shase yie papa na obeti ase yie no agu ni yie dia aje wo koye Facebook page o Akoma 879 na ko hwei na papa panyi otimanim hei ejuma kora wa ye ene nanti kora wa nanti ama ne nentu etimi apa ne nantini na bi la say nantini na nentu nantini ne nantini etimi apa pai pa se de yede se kan na ya mfa kuto kakra mfafa ho aya me di for forma no wo de peja na no na wo peja asaba to me dem na bibi say asre aya me di for nkuto aduro kura me to sofa sokura bebere e wo fie wo de aduro nyina fa ho aduro na wo mo toton no bi ne bia na aduro na nyo dabi sa aduro no kura njeme ntuma so nje chesa wo ye ya na side ko na me ko fafaforo oh kafra yo ene we dey prelims we dey prapra kwem afi dey be bon komo na omo ye onkomo ye me dey na me hu nam ka so ntimi nka twi se wetimi akatwi ba saneti na baba ye fro say ye frem salifu garba we say frem gabra jene na afa adina ya bako yo eja salifu ufi hine bai Fifra munaga gahe ya we so ba wonante ya na nanti na ba ya o be so nante ai eni o penante sekani ho na wonya se yeja se mko be 70 ana 80 years o ko 70 ana o ko 8 o ko 70 ana o ko 8 mko 80 years it say ya de we di say se ano midi 76 and so onye 80 years 76 76 na wenya ya wo ye ben ya no dia hu se tama ya wo ya no sidam na ya mfa date bia ya wo a asema soron le no
ono na yedi market to. It is 76 years na ye wo na otimi hu say nda wenya 76 no. E dey na esi sa time na o de kan a we hu say 76 years na. Sa time no na ye kurom ahini. Ehini pa no de wo hwe ye ho no nyina no. Dana ya woman no dana no wo wi ye. Dana ye wo no. Sa dana na okrom hene kese enso wi ye kro ba ne ye ken. Ye kam afiri tumu. Ufi tumu area. Tumu area. And wa betina Kumasi a edi mu fie be say. Kumasi a de ma finish ya bulu 50 years. And wa betina. Me betina bulu 50 years. 50 years. Na edi adwuma na wa wo ye dada dansa na ya ba adwuma say ya ma wato aye wa. Na edi adwuma na wa ya adwuma na me ye de. Adwuma pa gina so no. Mishishi dan company bi ho ye friend Elank. On si Royal Hotel. Oh. Ya jimano na yani me krama kan ho yani na si. Na mu si dan. Jimano asafo kufu dan no. Yani na si o. Coco board dan. Coco board dan no. Na jima ya di jima kesiem ya ban jima na ya. Take dan tintin bebrebe nyina yani na ya elang ya no jemonta. Okay. It's 2 years adwuma na kopi memre be na ujai say adwuma no. Ho no me 25 years na me jai. Construction company 25 years. 25 years. It's 2 years na sign be ye di adwuma. Ana me san kwato so sawmill o wakase ya fa. Sawmill. Yes sawmill. Vini ana say. Sawmill an kasa o unme age ho. Ana age team be sana one place. Our sawmill ya fa 5 minutes. Then 5 minutes. 5 ministers. Okay. Aya onto ye bro ni bi dia. Ni dan ba ko ni fie ni formula ba ko eji kire ho a. Eji kire ho na o ka. Obo persona onene. Ana ofre papa so fares papa no so a. So ni formula kase ba ko no so ho no. Okay. Ana me ya jima. Yeah, construction work. Na be so me. So me no me 10 years. 10 years. Ana me ja. Na so why you juma 35 years. And we di 76 years. Nti we wie so me le juma no. And I di juma. So me no me wie no me ya watchman juma. Me ya why watchman juma be pem sa bre. Nti company be na why watchman wo sa. Watchman dia say obi myself be berebe. Utimi kwaya aduru ho na wa ja ekofofo. Ne sirisi ano mo company security bi. Ono ho asam na ye ba kan se. Say na me bebo ba. Say common me sha se free baby na be wia baby na common na ye de. Say that nti company nti ma ya ayima de me ye beberebe. That time na ye watchman no. Then so security company na e fa watchman na say one na okope obi na oye adwuma wo. Me kopa obi be security company ba kopa PSS so melwe. Sa tam no me ye hojima 5 years na jima no guye la ye so me ana me didija ko ma tumma ko ba ku bi so ha me jima wo we o yima de beberebe okay ketan company company na ya na bo so me so mutua ka fine ne etwemaka no mutimi tua ka be etwemaka say bi o ha etimi twem ka ba ya 5 million sa tam no bi so ha etimi twem ka ba ya 4 million bi so ha first futiasie kurana sekanisha na ya 500,000 go PSS but nan kakra na sa nyini kwosoro na sekane nyini kwosoro it is a company be na ni ye adwuma sese se company na mana na yagima no o akra nte ohono madam for asan ya mo fa se una dimu ko ho madam for san ya wo fa se na do ko sa company no ya wo asawase we half and service office half and service na ya karata na di ko doctor no alpha and service karata ne ba kuna waso ko ha no ona di ko doctor no health insurance and also dey asumi de me ko sekunto ni na o se fa o say oh company from say dia ya jmo ho no ya half and service na so dia ba dia health insurance half and service company half and service na company na ya jma o ko su kakra go school any why ya dia kra so etimi aka health insurance ya ka half and service health insurance nte
ho na wo guard ho na me guard aya aban company say no aban facility and our company na fa na wo ye adwuma aha me ye adwuma aban fa sa ayiba na ma sa ye company security penyine no ana ono so fire ana ya adwuma no okay our company ni din the same the company ni din dia min o akra minim ni di ewo oni mo company ni din say na karata na ye di fama no awa ha ona me de bra madam o di ama wadam fo aha we papa na otime nchen ona o di company ni no na wa fiat karata mu wa hu company di na na mentimi hu dia na wo ye den na o ma ye fa wa adwuma na se adwuma o mo ka so mo fa wa adwuma ba ye din so mo fa wa adwuma na nkrata wo ho e che so ba fa wa adwuma se o kwa ye fo wa ye twro wo mu nuoma wo ho adie mo kiri ba dia adwuma no koye no omoma an ye hu adwuma ye de beto so sese ya be hu e wa ha me am company ni di na mpese wa ankasa me nim ni di company no wa kra sese am tena kura mpotu mi ko wa me nim ba be company no wo oni ma kra be company no wo ya wa ha na ase ha no e ho no health insurance office wo no e wa san ase no o wa se e ho no nko na o company no mo ye adwuma wo aha na ya adwuma inti wa ye security man e wo sa company no for en na say boso say menya mfie ba ko 1 year me live kura so apan ho 1 year na company na ya juma boso me bi da so kura ba ya boso me nhia na ando be 1 year 6 months and I say wa down for san year wo fa say una de mo ko ho no se sa company so no mo security for ni o mo ye no wo ya juma wo no ye juma wo company na mo ente se wo se wonya 76 years ente se ye ti no se afi ba kumpo and on the company na ye adwuma wo kwa ye adwuma na wo 75 years na wa hwe wa ho odin a na obetimi ayi security metimi ayi adwuma sama ya me free security na me ko ho wo free security na ko na wo agina embro so for security adwuma debi wo kwa den yan kasa na wo ye say security wo chema njima dia ye wo na anadwo ye ko wakase na nyina ponko a na ye da ho ama de hia ba ko ho nso ba ba je na yeso mena no adamfo na eda ho woni wadamfo wo dia meka dia wana dia wudimu kwae no mena na koda ho ya mena na worship okay ana adihia ya kofie ntisi madamfo na menya na meka no ho asam no ono kura no anamsante na no wajai ono so ejai wajai jema no yo wo bosemi nan aha chaya sankomo ni enye ndru de nti aba no we ye sankomo ne ba ayi so akonsuo no so wukuni nkakra sa market na ye ba ati ase aha enti wo kwa ye adwuma wo kono de na wo 75 years na wa ye adwuma ni bi da nti na wo so wetimi aye adwuma na o contract no se na esiti nkrata na ye de ma o second kan no o ye den na o kan na wo hu say boso me yesi betua me ka say me ye adwuma fi ha kopem ha o ye den na wo hu say bumadia yanyina yankobi na bimu kobi ebia mete no mankwara wo mu kosu bebere onkra ni kosu mun yakarata ya wo mun kai mame o mane ne kai mame okay o maka say o ye adwuma no from time ben to time ben almost 30 year e wo krata na o mane kai ma o say bia me say me be adwuma no pa no mo twe ne fa na mapon no num ne fa sa na me yakache o ye no maka cho so ba time ben to time ben wo mu say Oba 6 o'clock. Anyambre. Okay. No wa anapa awie nipa so abaju 6 o'clock. Okay. No fu coffee. Ko enumre no nsia. Na wanwe ya kopem anopa no nsia. Na ti so obi so abaje me. Okay. Mso anya sisi amete akora no medaso ho. Oda so ye adwuma. Manyanjai. Nti sisi ana ya dia mmako a mmako ba 6 o'clock kwaje mini dia wa awia no. Okay. Okay. Enti no na eno no na omse bosome so ombetua okasen tama ya ko first no na umutu ya 6 million 6 million okay bibi vayas balance bita ho nti tama aban she wotumu no no bosome ba kuna wo muti maya 7 million 500 60 ya katuya no kwa cho bo ni biem 7 million 500 360. Okay. 753 Ghana cedis. And abosumi bia e okay, it's time ben omo chance here dey sa 7.5 we chance so mo dey ma. Abani de sekano ba no wa kira bosome
bosome no so ya na wo mudie maya nti waje saska we be bosome sen we kura megide se mege ba ko pa oje ba ko pe yesi afi we mu no na waje ba ko nti afi boy nkomo yi sa company na ne ye adwuma ne den na esinti a papa baba gariba salifu right wabeto aye wa ha dia ba ha ne se ajuma na ye onto e ka se bosome num ne unu bi kura na mene ba ko kon no mene munia na waje ajuma no bosome num na oye 20 days ana ye panyini ba ko ba wo kra wa se obatua bosome ba ko amaya na wo bosome num wo ana mane anso de bi bosome num ya seka da ho bosome nan na wo tua kra yamba meba obako sakanda ma ka chiro mo se mo fa me seka ma me fa toton no mama no wonko wa mama kapre me dan ka bosome ba ko num we won tua maka ma ya ndana ma tua me dan ka mo boboshia na de me ba no ko sakanda no ana me do boboshia na me de tua ma me hwie wura me ankasa de me de me nante an nkoranka ya no aya de bosome ba ko polpol num won tua ya ka ka oba na no na de ba ko ba se bosome ba ko bosome num no mo ba no bosome num no wo mo se ba tua ba ko na num no wo mo so ba tua ba ko ana mane an se na ba ko de ya nge ono so no ba ono ko sakanda na mun fa shiga ma yam to go mun mama wo mun fa ma ya ana na no wa so wo ma ya bosome ba ko ana mane an so bosome ba ko dia ya nge ana on dia o sandia tsa yo wo se o tsa dia ande o ba ya gima no ana on dia wo jai ana wa jai o ye 20 days o na no wo me fra na kancha na se wa ja gima no yo batua bosame na ya ma no na 20 days na wa ja bosame num no onde o ne se ka bia oh se kan so ya nyantu ya ma no ya se hafan sorry for tua na ono so hafan sorry so no ana e wan se o na your friend say me be kan wa ka di be chi pepe and me be mama ko school ka health insurance health and insurance ana ono so wa so wan ya mu de me kontuno bosimi num no nyina asan ndai wo bosimi nhyiamu 11 days me da so ho me da se ya gima no ana pa na me free mu ba ya ansan na me hwamu amofra mu no okay ana me di ba da no sisi ano ba ana pa no ba kono dia wa se me ya bosimi na no me fra no ono kura na fra me se ayom mu te senta ayom mu ya yo wa se ana me se bosimi nhia na yekom no wa se ya bosimi nan am se bosimi num na twom ko ya no na ya wo nhia mu okay sa ya nan ya na num no wa he num no wa he ubisa no me bisa na sa na wa kas no fom oh awa here ana me se wa kan se me boa me mafra me ne ya no dia wo wa jaje ma no me ba na me bisa no wo so wa boa nti mo pa mafra no ma ono so wa kan no na kasa wa jaje ma no so on dia ma sa ne dia bosumi nan nka wo ma tua bosumi nan 20 days ana 20 days ya shiagu okay o sa woni an ye friend say your friend Karimu on na do ko adwuma on na di mi ko ni no hwan na ye panyin mi na we panyin ja no o ye panyin si okay enti o manager na oda sa mo adwuma we ya no ono we bisa no say die enti na wa ye adwuma bosumi enum mu a na omo entua oka on mu dia ma basa me ye di mi hwe wo mu bosumi no ho bosumi miansan wo mo ntua eka me fra na basa na wase ono wo ba bi an say mo akomde na sesi ano wo ba bi aya mo wo fie fra ma mo wo ba bi wase me de na tam oh wo mate me 3 million say ye de pata master no oh wo mafa
sisu bio ma menti o friend say na muntua me kan wo me say me didi na atam o didi manager na atam ma say me didi manager na atam ana me so me kan say me didi na atam say adai na osisi a mo wo hwie kra ya from a wo hu say sisi a komde ya na mo ya seka sam na me besaw ana manager say me didi na atam oh eno ya bosu me ben de no kan sa sem we show onde mi ko ya ntua ampra katua sheda nti da ya karfo wo sa na enyini sa ko abayes busimi numuni yini na enyini nti we dey na odidi to we say ya benda we dey na odidi sisi ano o se ayima na me ya no munye saka bosia na me di me ye didi okay ana me yere kula wa ba oyo ba bi ankan wampene ankan onu da bia oboa o ma so no so wa shibidie kakra ka ho nti ono na why na adwen se o ma kakra bi cha na onu na mamduane mamindi sanka woni di ma ya duane wa he na wo so na asle di nti na na asna yesa because me dem ngi di se na ntie na ma na asna yesa se se no okay ntie for mo kwa ye Facebook o ye papa Sani Fugariba ne nine no so wonante saa no ye de beto Facebook o no mahwe papa Facebook o ne da ho no wo so nine no nantie na ma o nine na yesi nantie na se me ko na mana na yesa sa ye be ma ye na be dia dansi me dia me nkola be kura ni ho mo honam e kura ni wo honam ni kuro me hu babia o ye kese kura ni ho kuro kese kura ni ho o mo ma o se security for ye ma mo uniform a person no when then utumi dey say uniform ofie say ye ma uniform o say ye ma boot kan ho na nti wo hye boot ni dey say wo 90 men papa eh nantie no so free as we ahisa estate what ahisa estate one nante koshi as washi gom ba ga slanji kesi no ho anapa anyembre anapa anyembre antina yasa nyasa kura wo mama se kan fanko doctor ya mama se kan mind ma mate ma ko doctor it won na yes eh we no kra na ehu no it we nyina yo na onan ho no na osre why ndai Zara tena we dinante sana tena why ndai it dia ye utimi site me di she boot no boot no dia se dia fia oh we ne de o chale no chale ne na me se me nantia me du twitwi fom no enti chale no so kra ni are and I don't know chale na no are sana tia anya baba gari ba so no me twitwi fom no onu na mo wa wi sa no we te salon tumi fa hwe fu mu sama wa hono no yo etiefo ensam no ye di BS re na so are ho papa because me ka cha mu say ye nuanom security companies no me personally anti dia me ti dwom ai maintain ya mebiase because anka security man de obefa no youthful age ni mo at least abro so kra na o de fa ne say kwata pra 60 years and you still never say ahoden kakra na papa ya me ne ti am ni di nkom papa was 79 years me am papa say bi o wo me I was 79 and I was 76 na 76 pa sa wo say ya fa security company na nchemebo mu di no kra na me ntime mo ya fra omo na me se omo mbo nche no mo abade a che ye bebo company ni di na mo hwe papa panyi 76 years na mo afa no wo ye adwuma na bosome enum anansia nsiamu na ewei na 7.5 titiska no ene 753 Ghana cedis na mo ntua papa eka na papa ya nanti ama ne nan nyina papa it said ya sheda afa se kan atwitwa kama me ona na ide yesika atwitwa papa na kasa na se no e na reho so de sire manya sa pressure be kuno yo ye ba to ankomo no so na ye di nkobo ya me nua bebe me ni di nkomo bi wokokuam anope meti sa wakasa wa Sergio na nenra meti sa wakasa wa Sergio na fidie na me se mi jovi mi hia na nkomo na me di kokuam mesi asiso na nkomo na me nka meti ase se ya me hwa na ono asia to amwa enti nkomo na di ni kokuam no mpacho still pending Ependepa it's ready Jovi Travel and Tours and Estate Agency anamebwa na watu ame wa ha ye elections command center no sponsor ya pa machine na ne ne tenam say na pay wa sponsor ya nkadai wona e ya no abehwese adwuma ne ya mpa de ne na
ena na e wa ha ena nde wato am wa ha nti pacho aha de boko akoma mu nsem hu hada me ma hada efia de sie no let ya de soro ha de mi hu wo mi show yi so da ena ye bi sa say aha de boko enem papa nam ne ne bonko nkomo na de so aroko ena wato aye ya lokre na ya me ko site kwa ya de okay me ben ya meti dada I see na my say me to afa ha na me so me de prison achede no me so me de aba na ma be support bi ye da se efri say onyonko da no da yesu say wanya ma onua no wanya ma me na ya na meti me wofa bila you know jenge no say enye obi oda prison bia na wo ye bone ebi ntwato so ebi yesan etimi tu obia bi na ehuna sam kan ye that's right be ya wa metako ho okay kan na me wato nsu ya so na mintu kan say na afi bia ekwe program omo any prisons more prisons in Yanka ekrafo de omo de makoma so nyame show for be 15 years ni o ya so funtiana no mi hundaye yeah nyame je na mo be 7 years ene mu dai mo say me wura sa bia no nti me be nyini ya eco school askwa na eco school me askwa so ne wo me da me askwa boy uti ebusuo show so de bia meka se wo ba na heavy samawa enwa no ko ba bia askwa ya ni free aya na ewo ya aya na ete efiri askwa kwa to so amete de umfa campaign no ba na te crowd 19 papa ise that's right yeah nti no na meditate okay to me some surprise do surprise visit you surprise yes nti ye de skakra abe support da no so do enya no beko na akane kakra enya ka bia da support nyame show na ko pese otu din ana no be da be sa se bible se bonkum ya de mo ne fa hu okay di fa de bonkum en ye nhwe ni mu sabi enye okay emfata okay ye da se papa ye ma nyame mama no ana ya na nyame dia aboy hu ba besi na ene yo okay se no ase wuti se John show no so now Sergio Busame how Jovi came about na me cross 3 years die na me say enya 3 years kura ayo na me say ene ya 2 days ye benya 3 years next year May first endru yem dabi ene nyame ayade nyame ayade sa adoya nkaka akra ya na nyame de hwe so me yabo mitu mprenso etu pay say ba kura nkame yes nyame nim say me to fom na sabi ajanka bi ana krofo bi nti anya nyinya na konkro ye okay adoye no mama ene kura nipa oka James 1:27 na James chapter 1 verse 2 Bible say nyame so mpa twedi ampo nyankopɔ gituma efini enkaka bia ne hu ne say ye kohwe ajanka ebusia ne krofo ne mobroblim yes James 1:27 wow do tim bia mie nkanwe enti enya empabo ne shabaraba ne ntembo ne hia okay wudidi e mo bi nibi ba ko fa di ko onyamane ba ko fo didi a onyamane okay sana babu ne ka okay ene ye babu nko a o evi ko mepa Muslim ko so ko yo mo nyina ka me tu kwa first ma kontu mo ko Dubai okay se me mesini me be de contact me ko mesin work o Dubai me tira shaja me tira rastakema me tira honya kakra e adwuma sana ne babak e ko kata ye free kata babak asa ye ram main Europe judgment no ye tu kwa ka ko ye adwuma ni bi how good so wan kwa obada bo mu bi no but sanity aha nti we de is a reto nyame ya doma onko bo no so de me di unjuma instructor kura be bi adana ko mama eti we t-shirt so nyame ya doma 4th okay January birthday me ya 4 December na say ka obehye December ni oh minim de ntenya man no ba sa o ye January o de nka be fa o be fa 4 January 4 December eti me dey na gaza on the 8th okay January okay na manya 47 years mami show enti yeye party so manyanka ene ekunofo dada de mo fa da wo yawe ma bona mane wo fabila yawe ena ye nyumi girls brigade ni enimu ana me two sisters ne yawe medicine so on current say na na drew on my program bi anko sha ho ana run peg meboa enso me de bi adam wo fa wo fa nti wo fa be ka bi a kiro me te o keke na kiro say nyame adma Saturday 4 January askwa Freeman Hotel ya me to party amanyanka ekunafo ni wusia
eni anu adi yo afi yanko inkunafo no ho na se ni o ma be salai wo soro ha se o be tro mu di no eni o kati we ni de wo ko apem so a kuro bi uko take echi ho kuro apiedu kokoben o kuro bi se fa no man a small town apiedu kokoben oman obi otim bia ni oman be 10 years ago afi bia me kokuro mu ho ekoye saade no na me ya so atonso no so na me ye no Queen's Hospital na children pass na me tu kan na jamba asasefo omobu ma so da me fie nyina agu enu mpo de just by the way senye ho a nke be no ho but mo for be da so de me ko ma beti ho enti ma beti ho na ma beti na be hu aduane bibia enti free ma hotel ho a na be no 4th January pa nkaka na na no pa of anawese me fo ka ma tie o na chine me eni ewra wi a wo de wo ya de wo de pedi mo ya de pa mo wi am bedi nkomo we so it was ya we aduma on the 4th quotation na ye ya to screen so yeah Jane 170 yeah I say pure mama wa come me I say pure religion and undefiled before God the Father is this the visit to the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world quotation babu nyina we ne nyankopɔ akoma so ade okay we ne nyame we enye sabi o say so kaza obi ekunani a ana janka ya de o maame ana wopawu abusia de wo hwe ne maama hwe ne papa mama o masem ya aya papa eno ko atos do pasisi ya ifi amesimo o mo bugu ye nyina no fote se no fom ho wada se ne pia nkwa ne nyina gu abonten dwene na gu yi because of obaye panyin okurum ha adum na de tia 24th January de obi amla bi onya wusia kwa aboso party bla be no ko okay na ye no ye follow within sa category we mu nyina be yetimi ba mo de special me ne crew ni mu nyina mo de and special okay ozere we ni kani we wan ka se mpna sa radio ye Aunty on the 4th we show monim ehun dwele nyina asem wo fansa e chiri obeka chiri ye da se papa ya me shira so in case e boso bia otukwan na bi o pese ye boa na e ba cho na no me kan no sports no so na am second morning show no na nse visa na aba no tourism visa you be felu visit you be felu conference you be felu before even from June conference wow we visa bia enye direct employment aye working permit bia no 99% fail minim empanefo bi na eye ansem bi na nsem koto embassy ni so da ku ye sheda ne wo ba yes na ye biri sa nkomo yin de bibire ni ye she adwuma ya sikakra ya ba ye bosome enum ebe travel and tours for issues aba ye nchen wa na bi wo kra ba na chese ye ntimi nka enti em se o se sheda ye education that na nkofo hu say na travel and tour no kra wo kɔ hɔ no meden na wasa wo hwɛ na wo hu say sa company we ampara say otwimidi a wo be den na wo hu na kira kwan enti no ye be peda ya ba be di sa ko de bia obi eti no komo na ye ne de wo de enne we permission from producer say manager on boy for number ni to dwama ye na ye hwi a obi mfrɛ 0558 66 25 43 0558 66 25 43 and then me am person like wo fra obefa Jovi travel and for jobs and estate agency I will sit down SI company o pastor ko am say mo bieto on fanchemi any as we move fansa any what fa dey wo be plan wo fa dey na some no draw so papa behind the scenes ko na asase so komo ejini nyina majo ya we show nyami ensure papa yes e china dey anka ye prison sachade day but we would surprise we ya befu me emu yi we sa boy so ye be kate nyambo china ye bo prison sachade no ho komo na ya sign e de atoso enti status enkomo na e na makache no ye be kwa papa na ye ne no ebo enkomo no eho na ne kwabo me se bebi a me ra wo kra ye ne nan na apapa o se nyese kan na ade twetwa wo nan nantie na nantie timi ma na ti papa isa say yare ba baba yare aba ntina ma apapa isa yare be na aba de amai me se yare ba wo hu so we no
ono so ya de onan no so ya yare ono na ma ha no so na hwegu nan no so ana da bi o nfo bi an hwengu na ye de ne aya me de duro ya tumi ya me hen papa onan no mutimi yo it's not just ade na yare wonan ni mu ni wonan no mu Everything na nantie na ma onan na sia na untimi fa nkwa yare sabia te se sika ni ho woman tuan ka ofia pole bosimi num nkoda wo na me kira no mia me didi nkoda wo ho suku wo ho na womu tuan ma me a na me de kakra boaboa ma me nso so de dia boa okay wo so adwuma no e fa na mo oda e fa na wo adwuma mo ho me da sorry have an service office or health insurance office I have an service office na mo nya health insurance card bi ma o card ndi mo bi nti na card nko hospital on fa bi nkwa on kakra kwa doctor ba kase fa sebra on kakra no card de senka old age de bi anka ye nyo hwi ya so just all the kakra ko aji su de kakra ko ay karata kura no ya yanje ya ba mo paper karata na odi ba ko hu doctor no yo production patch mo ma ye hwe company na e de ye papa kai na yenhwe se yebetimi afre omo na yebisa de ntia na nipa de bia gyae na apart from nua karim a we gyae mene karim gyae ba ko ya fa na budu karim unne de kan gyae ne sika kura da so ho a wo man to me fa antua se karim gyae no ba ko so gyae da ba ko na gyae sana karim gyae nti so fa nipa mienu na gyae ni na afro na ya miansa wo mu kura na me kotwe ya wo mu kura na me kotwe ya wo ma mo kotwe ni na gyae sisi amenkwa na me aka ho ma e fa ba ko kam ho onu wa wi am so mo wa najo onu wa wi na so sese adwuma no nipa mienu pe na ye nipa na wo ho menkwa me yagima nipa mienu gima onkwa ye nipa mienu gima ase na najo ye nipa mienu na kwakra kwa ya unsuru ana onu gyae aka menkwa dia ma me bofu ni se agima no me ne kare mu na nam bosame bia onu timi nye fo me nya phone na bosimi we bosimi num na free ansa na bosimi hia aba bosimi num no wa he bosimi na wo bisa me nye bisa wo mo bosimi num no bodu se aya bosimi na bosimi num no wa he na bosimi ya kanyina wa ha no ono wa de fie ade kia wa fraya no bisa mo se mo ko adwuma ya wa jema mutesa na mo ko adwuma mo ni time book a mo enter time book no mene kare mu won kosuku muso kosuku dia won kosuku no wa twere tembo no ne de kan jae kosie bo ntina wa jae ya na ye be dia hu sam para mu ko adwuma no e den record na wo ho e be kire sam pa mu ko adwuma record na wo ho se obesa ya se ya bagima asa ewo eno an so de phone afre but mo ye duty a on ma ho e mehwe se mu ko on ba ya ba na ya mba mi ko ho nya mfie ba ko obo ho ba ko pada ma ho no sa office no so no ya ne na yesiwe ya ne na kopie ya oho na mo se de start gima oho na start me de start gima ya ne na bi o asawasi gom oho na health insurance office no aya foforo sa mo se bang BC oho odo to be real ba onu na face ya onu na face ya yo basilanchi so kasi so jima basilanchi wase okay basilanchi sa kwa ni ma hana yawo na o ma yese mbanu ya num okay yo ye kwa ahoma no so na ye ni panyin ni bi edi enkomo na ye mbisa no say anyembia no wasem ye no kre Madam Rose, good afternoon. Okay. Ye try say ye benya edwuma no once ye di nkomo nyina ye mfa company ni din no entudwa sometimes aya na asem no enu hu hia ye more than say ye begu company bi enimu ase enu ti na ye mfa company ni din no entudwa company documents ni nyina egu ye nim e wo hanom say but professionalism any ethics of the profession ti no ye pese ye bebo company ni edin say be ya ye ngu obi edwuma na emum asem no say na asem no esitie no na edi hu enkomo Inti yegusua etoto ahoma. Okay, Madam Rose, good afternoon. Good afternoon. Me ba cho ho ye de. Ye de nyame aspa me gidi say enkomo ya ye di me de minim company kro a wo ye accountant e wo ho. Na se na me kan professionalism inti no. Ye pese bobo company ni edin because ye pese ye begu obi adwuma.
Me pa cho say madam oye accountant or security company bi ne wudi nkomo yi. Please, before you say, okay. I don't know why should you say okay. Okay. All right. No. So Please, let me introduce myself then. Good afternoon again. My name is Beatrice Biogabra. I work with Akoma FM Kumasi. All right. Okay. So I have somebody who claims to work for your company. We have not mentioned your company's name. We called one of your officers here in Kumasi, and the person gave us your contact to call you because you can respond to whatever the man is saying. So can I go on now? Please go ahead. Okay. Pacho, ubet mi akatri kakra, and now we should do the English. All right. Okay. Eti papa ba ko wo yenim ha. You say a friend of Sally Fugariba. Oye ejuma ema o security company. Me pacho, oye ejuma, oye accountant or security company ya ye ken. Ye mpesi ebo company ni di. If you are comfortable to mention it yourself, that's fine. That's fine. Okay, thank you. Papa not see him has say yan or see a friend of Sally Fugariba. Now only ye ejuma for 5 months. Getting to 6 and now papa meboa. Okay. Or more office now, more guarded as one health insurance office or. Na busumi nsia getting to 6 months ni wa ye adwuma aketua mbae obisa bia na aye bibi foforo e na odi asem na bedan ye sem mboa no yem boa no na ketua ewom no ntimi ntua ne dan ka wontimi ntua ne ma school sem ensem bebre me ba cho obetimi a kire yem kakra e den na esi so that obenya clear understanding. Okay, please Mr. Place Bariba you mean age na you know okay. I don't see the reason why you should go to radio station. If I have anything to say, I have to get authorization from the general manager. Okay. But this is because each and every day we communicate to him. He is a supervisor there. So I don't see the reason why he has to take us to radio station. And I don't want to talk. If anything, I have to take the authorization from my general manager before I can say anything. But you know Sally Fugariba? I know him very well. As your what, please? He's our worker. And how long has he worked with your company? I don't have that details. The HR manager who has all that details. I don't actually know. You have issues with payment of salaries. Okay. Hello? Hello? I'm asking if you have issues with payment of salaries. Hello? Okay, it's Edmakono accountant and what Ahomano Sona Yanino Edi and Komono. Wajatum so onim Sally Fugariba, oni omo ena eye edwuma. Na sanya enkomoni ye ni nyina no. Ayana yema omo long group. Yempese yebebo company bi din se yebetanishi company bi image. But yepese onhu the situation at hand. Na de ekosu bia no wetimi a kire yemu se ebia sei ni na eko. Aha, o se onim why o so na sem neba radio station. Ai senka mutua ne ka na nasumudwo na anka won fa mba radio station. Nti Madam Rose ye try say ye besan afa obiom. Na woni yen edi enkomo na waboa yen ama ye hu sania ye papa Gariba ne nsa ebeka na ketua no na wetimi edidi na ono so ne ho ato no. Na yeguswa etoato ahoma no na ansa na yebenya Madam Rose ewo ahoma no so no ma yenko tete natural spices na yema wo spices papa ne fa ye aduane edi tete natural spices ye de akekadro jene nkete bay leaf na nutmeg na ye de aye nti utobi na ode ye waduane edi a unya ha obia ye fa preservatives bia enfra fry enchini enim nti uto na ode ye waduane asanya wo sipa wo nchini no na ode egu spices bi wo ha ode bekọ wa no enchini nkwa it would be your aduane be na enkase ye fa kala bian fry na enye esam enso nti pebi na fa ye aduane na edi okodwa manso akase ope titi natural spices enkase ope spice keke kase ope titi natural spices ubenya de ye froye ubenya de ye jollof de ewo ho garlic ene akekadro de enso ewo ho
chicken and a beef seasoning and so a dear home and we say line no so I she ho madam de jalai papa then so moye adwuma na se mutue nipa chronic bible say odwuma ye ni bia efata na ketua ya de kra ye mbɔ mudin ye mbɔ company ni din just explain the situation na obia enya no ho asese sei e na ade no esi eti ni buafu ogina so status to aso na ne nko a kire ho o pedodo atu a no 0245 580957 0245 580957 titi natural spices pebi ne fire waduane agbozo herbal clinic enso se en kanche mo say nyame ya aduma 15 December ya oye free health screening e woni branches e wo Kumasi any enkran enti baby awo na won kan ne de ne ben wo se Kumasi de no enso ne ben wo a agbozo herbal clinic Kumasi owo de chem so May 5 old insurance junction ho a na obehu wo mo na enkran so owo kwashiman oben ohene no ahemfie honom Kumasi office o pese oni omudi nkomo a 0553417752 0553417752 ena enkran obey kwashima no hene na hemfie ho no ho so number 0241750282 agbozo herbal clinic ko se bema tiasia ne bema enwu enti no sa wuti we na wunua bema bi wukunu bi odofo bi na se ne honam enko ne yie ne bema no enko yie dia de ohia agbozo herbal clinic ko ho na kwaji ayarehwe enyare ahodo nso so a otimi etwiti typhoid fever yiri junso mu how STDs na waist problems na afen so be ma no etimi ngina so yie na enye adwuma enso a eno so ko agbozo herbal clinic na ekope ayaresa ai madam Rose wakati line no o se won kasa nti e bia ye bo company ni din na se e be boa de a ene ne ye bo company ni din se e be ya. All right, it's you try the regional coordinator for company no enso. You try almost na send the no so no ni area no gidi dia. Na de ni abo company crony din say company asemesi wei e na wo yesa de wei. Se sa na opene dia na de ya toa so na ya ye ne sa. Nti eguso try line no na ya hwe. Se bia regional director na say regional coordinator no e betimi sabio wakanyansa sema kire papa panyin 76 years na Akoma atoni yemu a ananye sa na wo pe usika na wo pe ana omo kanjo say da say usika ne be ready usika na ready usika me kura me nkwa yema ne biem omo disika ne ma wa nkro biem me sana nyina se de atia gise me kofia me ho yere ya etiefo me live kura da so wo o live wo ho etiefo mo koye Facebook am behu sani papa ya ne kasa ni fie akọ nanim esiti na o se 190 free ahensan estate de bia de kwa aso ase dwom na okọ gade company no na bosumi nsia nie waye adwuma ne entua ne ka enti uko Facebook a ubehu wo ho no na se papa na asem kra enya omobo o se ne yire na hibidie no wenya kakra e de ataduan na ejaja ye adwuma na ya na ye so oja ya obuntua so no oja ya won ya kura na ba ko no watwura ma wo mu ya kura no ne seka da se wo ho bo se me ba ko no fa omontua wa muntia kadro no yan media mame wen twa me seka mame na asamasa me ji ya ma ti eguso etwatwa ahoma no ti enya omo dia na ye de company ni din ya to company ni din ai ba ku bi ba ha sa omo ye di twi wo mo no ese kro omo ya advert wa Akoma omo ya advert wa Akoma FM cash out enso eboa wo na wenye sika kakra e de ato ubotom nti eno ansa obefa wo MTN number ana wo MTN ukita MTN ana Telecel fa phone bi ekita obia se ye yamo se ye kasabo se ye kokoyamo ende emfa ho no wa dial *439# *439# no wa pick number 6 no Akoma FM o pick ya no we follow prompt no twa ba ku bia ye 5 Ghana cedis na nyame ye wadom na utwagu mu ani ye pick o number na ubehu ana ye bo odin ana ye bo number no wo Ghana Akoma wo Sir John show no so Tony Best AkomaMre ni ye bo number no wo ho ansa na sports nso ya bo o number no wo ho na wonya 500 Ghana cedis ebi mo nso enya 1000 Ghana cedis enti twabi na wutwa nso a ubedi na yenko glam bite na makeup na makeup tina enye o makeup ema ho nya fefe sa wo ko engagement birthday party naming ceremony ana event bia wo pese ye wani mu yie edema ye o makeup ema ho ya kono fefe dia emfa wani enchire ba bia eye glam bite na makeup o Kumasi ya obeboa ama ho aye fefe friend no e was 0544 466280 0544 466280
na ono enye o makeup ema oho enye fefefe. Okay, enti yankwa homa no so na ye ne regional coordinator na supervisor Andy Enkomo. Mr. Bedu, good afternoon. Good afternoon. Me pa cho ohoye. Ohoye pa se bewe sabopa. Ya da se sawaje yensu mi din e de Aunty bi me gidi se producer ene wedi nkomo e wa chire dada. Me pa cho unim Mr. Salifu Gariba. Yeah, me. Okay. Me pa cho unim ne samoni ne ye adwuma ana. Yeah, me akwa na deploy no aso ase. Okay. Enti o confirm na asem na waka ne nyina se one mo campaign no e na ye adwuma for bibi nti yen kase ye begu campaign ne enimu ase no enti na yen koma ye di nyina no yen bo campaign no edi no because yen fa one off case bi na yen fa betanehye anase yen begu obi adwuma nti ye da se pa se wenya abotre se one yen ebedi enkomo anyem bia o eden na esi a papa panyi o se one ma ye adwuma bosumi getting to 6 months nie na ketua embae. Okay, me that's it. Yeah, what you for because MuNsem wo me pa cho wo Ah, MuNsem wo pa. Kwe in fact, company my national health insurance. And a company no. Might be. There's insurance company no. For the past 6 months no, a company car. But in corporate, it me so it's young. Okay, but this no somehow handicap. You know, so say insurance when the can help you. Okay, I can't see 87.9 Kumasi. Me pa cho insurance company no na etua mo company nika na mo so nya bi etua mo workers nika. Yeah. Okay. Yes. Enti challenge ni efi hin say nka insurance company de nka ya ban adwuma, right? Health insurance specific. Challenge ni free national health insurance. Ena pa cho mo pusu mo se edi enti na national health insurance mu a enya private company ya ban adwuma na omuntimi entua mo security company nika. No, and I'm just a new architect. None be la me my number is I can't know. I will book me 87.9 Kumasi. Okay. Accountant Aunty Rose ya frano. Watu ayampia di achire ye pa. Enu nti ena ye say. Wasre ai. Watu ayampia o se onima di kronte wasa papa pani odi na sem ebre ye ne ye ka. Ene yeso ye chire mu say company no kra ye mbo company ni di ni akase yegu company ni mu ase. Na yesi so ye de etene a anka wenim beti. You get it? Papa no se wa bomo a emma onim se bedru ha de a ye betimi aboa ma ne nsa ni pay no. Na wo hwese ne na nantu asi apapa me kra me ka se kan kra ni nantini esi apapa nanti enko a e na o se ode enanti edeko. Nti Mami Rose ya frɛ no wan kasa ye ho. Nti na ma ye san eba oho ebiemu no. Eti wo de wo nim challenge no eni nti na yentimi entua mo company ne ka na mo so matua mo staff ne ka. And because I answer because we need direct contact to any house for no Sakra. So more come here and Sakra no. Let's fresh you no more question. They didn't know answer contract any works in the way. No more power go. That me the contacts yeah. Only see your contact also bet me a contact no. Enti pacho mami bi so wa we regional supervisor and regional coordinator wo so mo de ka pay. I'm the maker. Wo so mo de ka say. I'm the maker 3 months. 3 months. Yes, all the crowd here yes me papa ya otmani mi o. Down. That's all they no say o se busu mi nsia mu nie. Oh, America. And America say me meet me answer because most of them yes I hang one. You call me a BBC and you are those who will be themselves for months, but on the region, book be timer, whatever be a to be the record say, and part of Quadma intending and Quebec me up why I'm here who say, on only 4 months as against Abia, Momo 4 months as against or only 5 months now, Cano. Then we'll know baby a crane one. Oh, okay, let's book down office on. Okay. I remember saying myself. Me pacho e jagari basin ko pese obi sa question ba ko. Pacho o say me dey na 4
5 minutes kere mu jajima and the 20 ana me mu kontuna 10 days ni bata me say 10 days na offer 5 na okọ 6 ayanda na nkọ 5 na me kọ 6 me ko ma tena fie da koroda offer 5 na okọ 6 o me nka se me dia na ye 4 kere mu dia na ye 4 me dia ya Garba ti asia Garba me paso ha ma adwene Garba pa chom sabedu kasa o aha Garba naam o mutu awakan o ka kire me wo mutu amaka o to no minimum skakra o gene month me yan tu amaka o ha bosimi num ni yan tu amaka nsia na mu me travel juma last year bisi na yi akada o ya tu amaka akoduri bosimi num die kono yan tu amaka ofre bosimi no num na o pansia ada na yan tu aka 4 months na num no wo finfini ada na no man yagima ono wo say me man late bia kare mu na aye only so 20 days no company fa le man bosimi nai wo so okay on dia wati asia na me dia no wo kile fie no me control 10 days ni na asi bosimi num ana ma sa asi bosimi num no ne bosimi nhyiamu then 11 days ana wo se me ya me dia ne ya 4 days 4 months adai 4 months 5 no free okay 5 na ho na ye ni ho duma sabedu me pa cho na me ya ni na eja garba ye twa so eja bedu we papa ye kasa nyina utimu say papa panyi pa na eyaudie ewo ni mu pa cho una wo se wo deploy no cram point meaning say at least wo a power be authority be more than him but cho eda assurance na wo be mind so that obetimi aye follow up na omom sika na kemu no mo betimi etua adiama wo na papa ni 9 no kra na apapa no wetimi enye sika ko hospital odru aye Roman hera stones bi o to fanki ko odo fanku to mfaso eja bedu 87.9 asam o si odru ifa oh so asere David o ka ri na me ma if you say that they are not na me papa papa no issues papa na papa and I want our original coordinator ewa ha say milifu so aso eja bedu hold papa twa so and I hear visa say e di assurance na wo dey ma yetiefo say obeye follow up say papa dey nya skadi aye now see okoro man hill ofa na nkoti eti abo mu de you are insulting me, you are insulting me. No, but you can't say that. This is very insensitive. I am very, very insensitive. And I didn't expect to say, you okra na waji anu ye no. So ni ebeka san, obeka say crown from him. Because we are trying to protect the image of the company. But the more can say any other company, the people will know the type of security company you are. And just some not kind of company because Papa you said you minimum age. But minimum so bet me awo, me obet me awo me. And it's about for the juma. That's someone in a juma busumi numunye. Say a busumi 9 poor granted. Busumi 9 granted. Now some say there is a challenger. And can we expect to say as a regional whatever you are no. Obeka bibia. Obe will say Sabio, Kaudia, now this is Sudo no, a member office or fine. Nana Bilaba from what your baby, Nana Bilamuni, one free so means Nana Bila free so. That also memory and from irresponsible company that you are with irresponsible officers in charge. One fairly pardon me yet, Nana Bila forms the brain. Na money ni pay ye adwuma money obi aye adwuma busumi nsia busumi ni mu akokra de ente se na na bilam se fa forms ma me na mbo company ni if that is what they want so sa anya de ye nkofo obi na wo wie no mba ha be patch on ye try pa say ye be go ni professional way but sometimes I na mo pese ye ne tisesenya stations bi ye omo de ni abobo mu di ni atwi boko de aye mo ho sa na mo pe papa panyi ti ha 76 years money na ye adwuma busumi num busumi nsia Muntia ne ka wananti ama ne nan nyina papa ite said ya hyedade enan ato ho e de sika ya dwudwam onfa company ni mani David monfa company man ni embo omudi what is that come anti company I from Kid Map Services Kid Map
services smart to we abegina screenshot never to again kid map services na ma fa obi na mo ni na ye adwuma na mo madam Rose your friend no was want me ni yankasa because onim kwan ya wose ni ye gi papa isi kama no now regional manager or regional coordinator or regional supervisor kanyansa sam na ntoni patrim say oh say you see asem ya ka kire ko kire mo boni tin kodie bebre oh madam makan ya te ye bedi hu dwuma fefefe nyansa sam no na o ka kire say oduro man hila onkwankwa toboba na ofa ni na ye nteti aso na ebekọ mwatria ne ka eno akwa toboba eno odina ye nteti aso mwatria ne ka we mo nyina ni afa mo na botiti adwuma no na mo ye you as a regional coordinator papa kra accuse you say wo kwa ye adwuma krampo na wo ma ho say ka wo kwa hono man ka sa argument of say wa ye busu mi nsia ena da ho no kid bab services we mo ye shi ai onko ntwini ne onso ntwini na mwatria ne ka no akoto eboba no odi akoye se pedicure se manicure onfa nko ene mo fa no ko salon mum na mo fa no nko ye ne ntini ne ma no ada na mo mani patete ye ho abrabo ma no musa ye try see be protect mo image na mo pese be protect mo image ye ne ade ne da ho no kid map services papa no ne wo contract ne contract awasi nyina e wa ha mo ne na ye adwuma bo so mi nsie nie wo se mo ntua ne ka na waka na mo mfi na ode na ba ha ne ye be kana ye nim se ye be fro no abeka nyansa sam bio sabio e de akire ya o so nkoto boba no mfantwi breniska no nkoto boba no mfantwi na sabio papa panyi oti sei sanya adwem bone na yam aka 76-year-old man mo be fa ne so nko ye security e de ahode no wo no oga oga di health insurance wona asemba papa wo tuo ko mo ma he na sa musumo pani e de yam o ma ko hwe na ko ye se no se ye wonda wenda onna ntu kwata ho ya wonna so na ma fa papa pani we na mo ni ye adwuma na ka se ma ye ntia o se onkoto ba no mfantwi nai sa nai we ye de buba na etwi 0243114497 0243114497 o hwehwe Akoma FM a wo so wo Kumasi a woni bebi aye wo nyem na me kire bebi aye wo minim se sa abre wa subusu a wo tie Mr. Bedu you are not a gentleman 02 papa we na we ye de sa ade ne friend e pedicure na manicure ye de sa abuba ni bi ne ye twi pedicure stone no sa we ye de twi you want me fentwi 0243114497 and 032249803 good afternoon. Afternoon, madam. Me pacho. Sabe que o befo o dia papa ko ko adwuma. O be kanya sa se mo we bi se bia ayi data. We ne ne dia mu ntwinya no ho. Obi o be ka dia. Ne di se no ke kanu. Ya di mi ayo from January to December in pay ka da. E papa. Di mi ayo from January to December in pay ka da e papa. Yo. Yes mo ko fa boba na mo fa ntwimu na ase. Me da. Na papa ko ba ye adwuma na ke kan kwati atem. Ayo. Ene mu ntwinya no ho. Ene de mo obi ambo na ni nche. Hello, good afternoon. Hello. 1937. 1937. Uti person na ti he ya yesi ye twiri di sa no. Ka bibi kire. 97 76 de bedia. I'm 88. We twiri ba miensa. Bibi kura ba. Wo ni bi ba we. Yo, ye twen. Ka ti obi e. Ya da twen ni gu. Ye over money ye no ba. Kun ta bi ba. Yo. On ya yan twen ni ni ka ta sem. Yo. Ye ni bi atase. Ani ni ti kan na ka mo ya woni an kan yo ni ya ma. Na ko fo mama. Na ya se yan twen o ni ni ya. Ko probe kianika. Matia mu ntwinya won ho Kid Map Services. Omo ye security company Kid Map. Money ko for ye duma mu ntwa wonka. Mo regional manager or regional supervisor no. He is not supposed to be a leader. Good afternoon. Afternoon. Sweetheart, who di baby akasafi? Pacho mi de akos ne kasafi tumasa. Yo, akos ye tio. Mai no ankasa ye kwa na num kasa nye. Mo papa di to papa ni an ko be kasa asem no kan. Yo. Medasi akos. Hello, good afternoon. Good afternoon, Aunty. Me pacho ba call there. O ti ojo bi to tra chama na se so na Ghana e bi na na so no.
Ghana be papa, ya wate. One time no, ebe ye juma Ghana be nso ampa. Ni pe bi so nso die. Won be free. Ni papa an se enti na papa ne kan wo ho no. Ye mpanifo se ye mpanifo wa adwuma mu a ma me. O me so papa ne nenti ni kwa na wo. Won se o mo artist kan no. E dey process. Yo. Paso dia mo ho. Yo. Enti kan papa ne dan kan. A wo no bi be ye adwuma bosu na wa be kan ba. Akoma fe mo wana mitika beka. Bibi awa na jiso odi adwuma bi no be kan ne ma no. Ni mo mo fe fo mo be da no no. Musu ba no no adwuma wura no mo ha na kufa. Na adwuma wo wa for do me secret ya ka say. O me director, o me wi na wa no a. Adwuma na be ko so. E me be ko de adwuma bi na tuga. Wa fa tuga. O mo ka e bi ka je wa kwa pe ga. Ma ti te adwuma ko mo de na ko be so so e no mo. Ya pa to de tuga. Ya adwuma wura na wo se yes. O fa o tabi. Omo ma di mo da ho nya ma. Medasia. I am ready to call no other thing. Good afternoon. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon, dear. Pacho di baby ao kasefi. Ale sini me kasafi atinapu. Yo, Pacho yetie. Papa no minu te wo ye penyimu te wo ye bin wo ni nyansa. Wa fa wo bi papa. Ene na ye juma. Wemu nyina wo campaign aye man ko brekwa ko ti asie papa no wo ye penyin so nim nyansa mum debi bia no obi tua suka o de he omunchen why the damage nyame na papa penyin dia na nentini aye se kotobo ba na fetwi ba se kotobi na wa fa ni kosi wo na twi. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho di baby ao kasefi. The time the one that says abo abuko to cinema. The one kasa na mintie wa. Oh, papa dia say mo okay ye. Aso ni ba ofi. Me da se. Service aso ni ba ofi. E jono ne dey say di na e di gonu ke be ni de. Ana ne ba na ye juma pra na 2 months ni chi ana ka ro be ka kire na ke be ni de. Yo. Papa fini mun kasa sa me ka kamini papa na o kuni tonkune. The one me da se. Good afternoon. Good afternoon, woman. Pacho we ya ko fa do me ho ye pa. Ye de nyame. Papa. O papa te ni ma so mo ma ponku fi ase no tanku. Oh me eya me sirimpo me fe me ni ano ye se ekumbi enye. Me mo wo me. Sabi ye do obi adi ye se no. See you for pay kura wo me what is say 75 years. 76 years. Oh me we kwa ke se wo dada mu kwa na ko bi na he no. Na so ni menti. Ni mani ni yiri num ti. Na wo ko ye juma na bo so ni makoma ku ni. Na mu tia ni ka be ni ya papa ensu adidi. Etie adumayefo. Wo mu meka akomafo na bedwafo ho. Wo mu tia se na de papa yi di o mu fama na sebi papa di ya ko wo mu a. Enya de mo so ba to mo kura. Me da so wo ni. Yo, yeah that's papa. Hello. Good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho di baby ao kasefi. Pacho ni kasasa Yesu ya famu garaba. Eni onu abema na ti studio he gari ba yeti. Na man wo kasasa mno ni sie entrepreneur ni sie de. Me nima de me njindi. Papa no sebi ayi nyansa wo ya kasa nyansa wo ni bi. Obi papa no ti kasasa mo kire no a. O papa no obi kasasa mo kire ba ya wo de. Yo. Nkomo so na munji zika mano. Ye ya baba ko hwe CEO na nkasa number. Nyansa wo ni nyansa ka nkasa sa mi. That's papa muntwinya no mama me. Ye ni nyansa. 0243114497 032249835. Good afternoon. Omena wan. Ma fio papa. Omena de bia fi me. Na wo kwashe me. Omena. Yes. Egbon fu o se be tutu ni. So na mu ye na tutu fo ni do mo se mo mo kai. O so ye dey. Me si ya na kwari. Tutu fo ni mo ma san ba wa. Ako be ni mo on ti yo che karma o mo no. Ayo. Me se ba de ko wi ase akro da ho bo ni advert station ha o mo afin kran. E na bai. Omena wan. Me dofo. Omena wan. Me tie wa akasa. Fo go ye se antu a. Ba na ya. Mati. Aba je yesa. Mo pe ye aduma. O mo se ka 3 months.
Obi ye tell you so much na say. The phone was to an ampia. O ka say fo. So go go ma he. Wo ma na wo ye ma. Wo ma na wo ye ma. Ti e ti ara nti ni e. Obi ye so to ma bo. O ma na tell ma so bo mo. No be you na. Omo ba ni na. Omo ni ya ni bi. Eh why pa chomo mundi bro nya ni bi mesro. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Afternoon. Yes, the Empacho Yetio. Apache from Jacob. Okay, Jacob Yetio. You can just see jobbing. Dropping you. Apache Ghana say you can say. And na samana mwana ndi ngoma. Kontu some kwana mtiasi. Mtiasi. Any pay jina bosome. The 500 to 450. O check here. A day be 15 cedi. Editorial. So yen san tiama. And this animal we na never can say. Mom mama unkuma so miyan. Mate. Na your mama okofa adwene esaba ebe yi yedamase. Yate ai everyone patcho me twen wa also brana yen to ankomo no so. 0243114497 and 0322498035. Your call is very me and Sabi na ya baby o studio. Hello, good afternoon. Afternoon. You me patcho di baby akas nyame adum boko so e. Yeah, me so na dey fam zero. Okay, yeti o. Yeah, brand kan no kwata sempa no kan. Because incident sang na fonye no. We aguna ni peni na ka oka za timo chire na. Nka de nche so. Yo. Because papa peni na o isu sa word we ma no. Nka de nche so. Ti ade bi o mu kasa mu ndwene ho anso makasa yi. Ndwene ho anso makasa me da se. 0243114497 0322498035. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yeah, Pacho ma radio ni ko fam kakra bi ma ye why? Pacho ye to me ejadu me ka to frantwa. Yo, ejadu Pacho yeti o. Ai mai na wazo ngo o ma he nti so onu papa na kwa ye adwuma. Ana botumi na yimpi ana kana woti recommend na ebe ni de. Yo. We want to mine up me na me pa mo pama no. No me na fa ko ba bi. E di bu nya ko ni bi. So ya busu se chere ka. Mine pa o de fa na mama na we ya won frame. Na me fa ko ba bi. Na de o ka san kwa sa bu nya ko ni bi. So busu se no to go bi pi. E to di man iri ma di. Na ko ti di bi a. Enko mla na me fa ko ba bi. Matia me do fua. E de your mama ye pressure bapa. December sun keda boko. Hello, good afternoon. 0243114497 0322498035. Pacho call and was. Hello dear, good afternoon. Hello, good afternoon. You me Pacho di baby akasefi. Okay, very time ka da free chrono you. Pacho man mo check ni e be se e be ko school ja na ju won be school bag. Mo ka sa kwata tem. Where we are some the calcra dia mami. More down. Me da se ade adia. Me da se papa enti me fa call bio. Eh, yes ba ko wo so. Hello. Ayu, papa. Wa wo hwe de ade na ko na se over here dey. Se dia. Ade na si ko yes je se yekoto bobo ma na odi twu 19. Ato. Nyame na beto abobo ama me. Nyame na beto abobo ama. Oh. Se asambia no. Nyame ni mo no ho asa. Metina no me ya presini pa. Ajima na mo kwa no. First me ya 7 days ya ntwe mo kamen kasa. Eso koye. Me ya abeshinda. Mande fie. Oh. Tambia mo wajima mu. Oh. Sesia no. Ono kwahia no a wodi kan kwahia sam no. Mobo ne dua. Ya fase kan mamia. Mobo wo modua. Mobo company ni dua. Mobo company dua. Se ya fase kan ma ya jima to awukwa. Company oba ni aboni dua. Mentimi mbone dua sai, beduna mobo ne dua. Ona oni mu. Onna fami. Yo, mate. When the ono nya mintamu ase mintimi nke bikra.
ye da se ye beto aso ai ye wo fom ho ye twa ye ho ye be ba sese ya ate Hey, me don't we are see. Let's say grow fine dear. I'm away fine, papa. Why free? Sala also go fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na monya monia jisia. Somewhere secret dey near. Aha, grow fine herbal tonic. Ye moja drum waso aba ebo afoforo yie pa. Ye de yan kese ye koko e na so da ye. Enti emu hwam, emu so da. Enti wo ye obi a wontumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntentia. Wo so wonum ato a wontumi ne di. Aduane pampan fa so na wo fe. Honamre, wo ye adwuma kakra bia na wo nsa ye otitisi. Afei, wo ba wontumi mo ne nsa yie. Wonum grow fine moja drum no na ebo ni paduane siesie ne yie pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti obi a wo pa ne kese motu no. For the tremu e wo Kumasi asakore ma. Ma 87.9 AkomaMuNsem na ye de ebremu no na ye ba be wie dwumade ni nyina ewo edem hanom sei me nuamba no ababa beka me ho we metwa ma omo we de mo free range Peggy Aunty B yes nyama wabotre say erase atwi nani no nyame ma wabotre ama adwuma me ni fika tore bi a ya ne nipa bi wo mpese o mo so wo patience ehwe nyame ma wabotre matia hwe papa yi 76 years ne saso eda Kumasi Central Prisons esan no kura wan kenti esan aza ene frakadama okoye yenti waja ne nananom ene ne ma ene ne yiri e wo fi eda Central Prison ba ya papa yi de wo se opon bebia memfie du bi obi obeme madwuma ye na bosumi be so na mensa be koma no empo eye taku eye simple a mekwakwakwakoye o check 4.5 divided by 30 days until be 15 series wow if it are inside estate e dey kwa so kwa 15 series entimi van ko in na de number out na ma be ka chop money po na ba de o de be feed efie but of you says okabombo so me na on nantena saboso me oje 4.5 na until be enye timi to mo ene anwa e de sifie enu nti na papa yi all risking life ma membre rose ne so say wonye bibia why do you have to worry ade ye me time so we need to kasa na person de brofo fam abra wote kasa na woka no Rose you don't understand the reason why I order by radio station the reason is he's not being paid odeneka so we enti na nipa mfa nipa adwuma no obi abi adwuma e de what na no wo employ obi cheap labor nti mo for papa 76 years wuntua ne ka busu mensia na Rose aso yentia wo kanka de bia nka obekọ adwuma aya frɛ wa wonya abotre nipa na introduce ho platform kakraka we na wugina ko no so wo ya de foforo eya ka no wode wo ya yembe ya adwuma ho no ya baba bejiska eya papa na mode ne ka na Rose wode wa ba ha so if you want to know the reason I'm telling you so you are owing the man 6 solid months he's not been paid muntua ne ka bedu no so je sabi ya funu ba mu bapa ni sa bedu no why na ne kunu no na ante bi be ma be na sabi na adwene anane sa mo ka se nipa na mo gu ankafo no ebi ni bedu o ya hwehwe ne amfa ne koka wante bi ni tira abofon papa panyin ni fie Simon shen baby am wo no mbra ha obeye den obeye den ya nkyere no pese oba obehu o hwehwe mo ya chan Kumasi mo city mo no main gate e ho ne wo mbra
we e wo se de ko ankafo say de obi kai na say na adwene wo gya no school bag mu so obi kunu no a ene nipa ko no hwe because this person can harm you na adwene wo fam papa ya ma platform kakraka we o papa 76 years bedu aso senka o papa so se so ene obi ka sa asem fu we de kire na enka be ya wo de be fa no ko ma wo yire ene o maame no mo ntwini nantini asem fu bia na mo te baby na mo di wo kwa ye se adwuma no wo nko adwuma ra so otiam ya kid map one service no se adwuma ra wo otiam ya kid map services bedu ne so wo nko adwuma ono ene ye coordinator wo se de bia o check hu se workers ni nyina ba adwuma ye so wo mbampo oma papa ese oye adwuma 6 months na wo hu no once asoboso mi so abedu wo ne wo yire ne wo ma ne obusuafo adidi papa no ko bakro no okwo no mfama omunya sedi they will pay this man omo bisa nkofre bi na omeka they will pay this man asa fubia na mudi kire nipa ya ma platform kakaka we e ba betoto ayampia na minim se ka rose na nkasa na ono no je penia so obekasa no anti bi na nka aso nko obeka nyansasem se na minim se sebi ono kwa po de na adwena se kwase rose no mo nyina se se mo de atototo adwuma no obi ahunu 1 2 3 kira mo so ya manager mo so ya coordinator such chickens mo do magugu so mo ya managers kokon ketenkete mama besie okay sa church rat for we nyina mo do magugu so mo ya mpanyimfo they should pay the man eye ni ticket no obaaye and obi a we ya adwuma bia wo se fata na ketua on besre wo mo enka bebia na tifie du ko beda akonwam anaso be kwotena kwa ho me pacho ma me 1 city me pacho ma me 2 city o se da bi menya sa ma be ya adwuma tua me ka 6 solid mass ya ka sa na mototo ayampia ba on betu escanate bi they have to pay this man okay say no pokwa be take the whole year na dia kwa we ya anti bi be follow akopem say ya be discount dia mama no na de on be bi o maye era o be adwuma na kasa ne enko aha ya TV so anka meka say o ma mi shege o papa shege aba bullshit sam no aba bullshit no e ko wan ho no we dey no hwan dia bullshit no hwan dia oba na me di kan fe na wotete ma me wo fo so ai omuwa dia ba ku sei okay omu kan obi no ma ye di matem se manya positions a na ya hantan ye dwe ene ya kaka ben se ma ba so we omuni kunu we mu na nya position a me ma na fom no mu ntieti omu so okay omuwa dia okay kra omuwa dia ne kasa anye na won se na me bom se katwi no wotetwi me peke ya na me katwi e ba ne se na wo beda ne aka brofo host tree programs yente yente be yente she omo sa na omo hu no yente she na sa na no TV3 for frame na me ye na me sese gu afi amama se she omo mfa nwura so omo nimu a efia omo mfa nwura okay enti oba rose we na me dwen se wo de nka ayo oba tan ka sebi wo abada ye wotema wo nyansa emu doko akiri enso se wo de I'm fancy wo me nkan so mate ne dia na ntwa yi because me di kan frɛ oni me akatwi me ya na me se aha ya akoma ye di kan afrɛ nti ebre na so se ye ko wo so okay yes enti na me sorry me de me ma satama no wa honom oh ene ma nhwɛ ho who are you na so nka de me ma me wa enti na me se kamra kachi kyerɛ no no atetwi ene ma nhwɛ ho what di kan me akatwi ma ka kyerɛ wo se aha ya akoma se na di kan frɛ no case say na abida ha sa na di kan frɛ no ma no ya we say ya the different line be frɛ no ama wadi atumu say yo ti me frɛ na me se mpacho ha ya akoma ebre na so say yeko na be chi ana wo si yo wodi su yo ansa na me de wo to so ti adenti na wo ba wo say that ake wo say wo frɛ wo introduce wo bla 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 wo ya wan anti bi wo frɛ obi ada da bi wo ya wan ni nye production wo form order aha kra na be frɛ me ti wo na be frɛ no wo shimi room ho me ti wo na be frɛ no edwane ahanta hye nipa bi wan frɛ no wo form wo be frɛ no ya nimu ho ah wo ya we ah me ti wo na wo frɛ no enti ebra na so ne be kasa oh me ya na me se aha ya akoma ebra na so enti ye ko na wa wo si yo na yo na wo jesu no ka say ye ko to praise and worship ana ya mo kodi dia e ko to Christmas ama sam fo kra no ye wie rose bedu dia na ka bu nka bedu for the sort of so 10 injindi e bia ide no tuobi e bia sa na ka ka chire for dia na nka sirimu da na wo na ya na sa bijimi sa de ni o ma fa sa awase wo che yesi ya che no akabaya wo film wa ha abaya wo film manager wo I tell you that we na kamunyina nchen obekum anti bi enra de ode ye nkofo Allah wallahi me feel you pa she anka omo
budget sabodani aye de waro ne ho ebi abodam so ye shatade ye hye kwa oh yes Aunty bi ka be chenensa kana bi bedu no so de nanim na ba ya nkode na chibeko I swear okay kana be fa kwakran kwa hu ka security e be mana tofu ni woni papa ne be ko fie mpo atwore kana ma papa na to gate ni wa ha wo fa toni Aunty bi ene kamia na kamia mama me letter mi nko fie no otwiri na ntini of kamene no okay twaso ne point Aunty bi hwe bedu no sabi nyansa yenton no poku trading okay yenton ne kejeti Dubai ana yenton no wo race course yenton no mokola upese uhu abehu enti ye pa ne chew se oba no a obonyansa tra ya onsan ko na chi esansa sankofa wo we sankofa wo hwe yenchi tie ase kokuo kon so ati ase yeni mudi kobo yina ya try and Aunty bi oh na me ka me se Akoma FM ni media general ya the professionalism ni ye adwuma enti ba bi wo ho no maka ye hye ase na company ni di se da so ani but ye mpese ye di one case pe ye be gu sabio mo adwuma ni ye try dodro mo na nka sabio ma be kanya asasam e di akire papa akokra 76 years a wan ko security man o wa hodin obi wo ho no ma na bia no wanyini but wo hwe na ahodin wo ho ko betimi aye kakra papa yi wati ye pa se obi yo konfo papa gari be ya wati ye e de pa na obetimi aye mosi afa no so onko gade a health insurance officer was asenwase no wa ye adwuma na busumi num busumi nsia mosi mu ntwia ne ka wakokan ya mosi wo mu ade modi kan ate no 300 Ghana cedis so na ba mu mbui 4.5 ya sa na ba mu mbui ye o ye adwuma se be ya te se de pegi kan ye obenya mo nya ngwa bi e de akwakosi fie na wo rose say your frog crack chire mu chire o say hadi say we have I didn't introduce myself na wo hia me introduction wo de ye de ma bo mi din a chire obi apa bi akohwe me wo Facebook ube hu me wo kohwe me wo why na wo bedu na wo ye di kan na o kasa ye na wo ampo di rose ne number ma ye say ye ni rose en kasa no no na one cry no ye nim si ye be fro na wo bedu no abeka nyansasem a se wo kra de na nka de rose na ya mpia na o to ye no kra ye mo nyina ye de matoto nwuma no se mo nya adwuma efama obi enti kid map services adwuma rura menim se wo beti wante kra ye den ya bo company ni din no obi new company ni rura obefre no maka achem original coordinator beduno he's not fit for purpose sure he's not fit for purpose especially when he's in charge of security when security papa be na wasabio ni coconut ni mu e na papa ika che ye adansia square ni yo motu na fia akomia so honorable worry o ka che you say youth with coconut head we sansem we say mu binti no e na be ka che ye say ye wo coconut head no because you don't act responsibly and ka be ka sem oh e ye no kra ye ntwi aka maka mate ye ni mpanyifo be di nkomo ni ahwe kwan ye be fa so a ye benya papa esika dia ma de fe sabu betua sabu ntua ya ka wie de aka nya behind the scenes nkomo na wie na ba be ka kire ye say onko Roman Hill no nkoto boba no fam kotwi ni nantini na ne nantini we sa Roman Hill aboba netimi twi on be fam koma na yire ne maame no mu sa aboba we Roman Hill aboba no ne nantini papa nantini aye o si achichidi echi right mo de ye be twa papa no denchem krepu we se kofa ayi eboba ne fe kotwi na ye no mo kra ye de ye smooth kra Roman Hill de no kra ye twi aye brepa papa de just 1,000 ai e 19 nya kra na da Facebook o sa 19 we ye de Roman Hill aboba ne twi me de oba ye nyina kra me hu ne first kra me ka se aboa bi sabio echi kra se nipa da sani pa na ne nature ye sei na ye kanya asasem a ye betwa we nko a na ye de kid map services security officer 92 na ye de atoso ni circulate e de amamo ma wa pepe ya nantia ma se o si ontime nso anhye boot biem chale na wo hye no wa nanti chale wote na ma chale wote nani mu nyina awe obi akwa 76 years e hiskasa ya na mode ma no Aunty bi bedu no on kan hu e de wonye panyimpe yo na so ye panyi yo na se daache obi di bi ye na ho no be hu de life is matia yo my encouraging kofo bi happy birthday na yen sorry first happy birthday no e ko e de ama praise ene wenya 14 years we efri wo maame o papa Inspector Nelson Aligba ena ne auntie Peggy omo si omo ma happy okay me ami nua Peggy na rishi ne wo fa ase ne ba praise happy birthday nyame ensha pa na onye okese o se de wo hwehwe bia no Nyankopon emfa endomo ne benyini ebeye panyimpa
de etoso mienu no enso eko ediama Araina oba efia kwatima amponsa. That's right. Araina oba efia kwatima amponsa ene wenya 4 years uko school ewo Divine Emmanuel Academy wey efiri maame Agnes Ofori ene busuana omo Ramsey ani nyina titiri owofa Michael Ofosu every year ono ene Ghanaian Observer Ashanti Regional Editor o say Araina oba efia kwatima ponsa happy birthday to you nyame onshaw na onye okese papa na ye kai mwa se nyame ya adoma 19th of December eye ya wada echina na ochu pepepepepepepe yakoya doye ewo Kumasi Central Prisons na the 24th no yako Menshia Prisons eye Akoma Prisons achede Christmas way ye nuanom omo na defie no omo na yesi ye ni omo edi afi no bronya no enti bibi bia obetimi dia beboa ye ne ye dia akoma omo bia ne yesrem we free na ekoya ekopim next week dia madaro ma mo bedom ye mo amoka sa mo twen ye to aba ne wie a mo de beba no ya to awie enti mo fa emedom ye na ye mfa nko so opese o ma ye sika nso a 0243 114497 0243 114497 opese o send ye sika ne de be dia no bedu opese o send me December so is my month of birth. Relax. Okay. A 2% send ye sika me for macho me see a momo number no so be mwai. 0530 507 849 0530 507 849. Me producer to was who me bufo sad that you see no crane na agene mo fanche bedu amane my ye bibiki to me chom bibiki to everywhere tiwa edi abeba no Akoma FM sa number kro ya nso me poma cho so opese obeboa ye niama bi na bebia wo no emre ni adaje eni ho a wo frɛ ye number ya nso a ye baba befa yakofa bi mu de enti so frɛ ye na ye baba befa 0530 507 849 ena afei so wo hawo amane bi kodanda bi adwendwen bi na opese oboa ye ode ba na ye gina ye discuss so a wo frɛ sa ye production number kro ya na ye producers na bila befa anases fatus befa na omo no edi nkomo na ya peda na ye de mo ahye eha enenne adomadom ye no ye di dwumedie no ebesi ye sremo edwuma ne to de bia na pressure akoso ye kasati a mo fa nche won se nka ye de ha ye nkɔ ne sa na so ende bedu pese o say ye show no nti mo fa nche 87.9 Kumasi mo fa nche production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakodi Peggy Era Nana Yao Beluchi Mohammed Emmanuel Kwame Vadi ena mianka sanso amidi dwumedie no ho chiame